Siasa umundi wa chumwa wa matuku miongo ya kenda mwezi wa katano mwaka wa ngili ili na miongo ili na ili matuku miongo mwonza na imwe kana Mithenya miongo mwonza na umwe itiele nikenda enendima Kenya mathi Ileveni makanyuve atongoi tuambie na MC ya nginya musumbi na indi tundu twika kilungu ne chai kombea siasa twitha twene ne maundu ma UTETI ala maende no kitika na ala movani wa ukitika na twitha na atongoi kivathukanganyo theni wa studio atongoi kuma siamani na milengo ni kivathukanyo tukanena ne cia maundu kauta meokonia UTETI chuma ki maundu maingi ne methewe mavikia na kukitika na indi ne tufikie na kuona atongoi kana ndongo nchamani cha Wiper mayumia maoneni kivathukanio amwemo mayase kana ndongo ya chamaki Kalonzo Musyoka no tonya kwitha aisi okethia ndeni wa Azimio na indi hange mayase aye Kalonzo ende tanginya Ileveni umundi senator wa county ya Kitui Enoch Kio Wambua niwe thiwa ayivikia na kueta kana Kalonzo no theiswe na no kuthinginya Ileveni mavola mananya ika kana isieto yake ni vetuni IBC inayonzeke na niwendete nginya ndeni wa Ileveni na mheshimiwa wa MAKUENI na ake Daniel Kitonga manzo kabina kaloko vitu kithasiwani IBC kukishikivila cho senator na aketha yekithia ndeto cia muthemba tosu eva nituonene ya maundu kauta meo kune maundu asu na indi ngulikana umundi niguo official campaign day yambia kana campaign usaida kwambia umundi official kuyana na IBC nginya matuko 3 mwezi wa nyanya indi ona kutwika ateti nimambia campaign tene munini wa President William Ruto ndiye sene campaign kana ni ndambuka cia kuthoima melati ama ende ambia tene mwaka ni wa 2018 Azimio ni methetwe makonete UTETI kou ona IBC tasia ni umundi kendo ni chambie tene na ni ukuleti watu sisemerengo eno yele Kenya Kwanza Azimio na indi ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka nondo ndani ya sotangaza kana no kozyoka Azimio mungambolo ivo kwa oyuni kana ni matonya ko thinginya Ileveni wa sisia milengo esu weona ni mulengo weva wena agenda nzio kana wena sera nzio ila we mwenendi ukuona itonya kuotethia tunene kwisela ile itatu kenda imwe itano na ambe otumani mukuve vatendevi na ndeni wa mitandao Facebook ni Mutongoi TV like page yetu Facebook Mutongoi TV Mutongoi FM na Erastus Kithu kwanza mo follow the page wesaithia ni twendea na kunena ni atuma otumani namba ya simu ivokio ni kwaku na ningwithiwa ndisoma kana ndiosa simu cienyu na nduma radio ndimusome ya namba esu ya simu kuikombe ndetwa vingwa yu tulikevo ndo twasiandeni mwe kombe kana twa kindu twelikavo tukaumala twa thei twelikavo twina nza tukauma fo tutavonie na ni ukolia kwa ndaiya tutambanie na twenena na uima ketha ni simu wako na these wa TV na oingi tafadhali wevikia na kwithwa uyumia woni waku kana wikulia ikulio vate kulikilela kana kuvua mulengo longi kana kuete numano kwa ndongo isitu sio ndeni ndongo isi ondeni situ sio si Azimio Wiper Kenya Kwanza onetha niva atongo ya onde ni MAITU kukwanda ya tafadhali vikia na kwitha wete woni waku ki uima nitwe Erastus Kithu kwanza mo nitwa vingwa ekatwambie na AENI makwa ni mavikie atio ve umwe wenziani ndana mbovika mheshimiwa James Kimandhi wa MBALUKA na ulani mukwatanithia wa chama cha UDA kwa MAKUENI na oingi ukwitike vila cha Uyumbe Kibwezi West na chama cha UDA ndana mbovika ambia onziani na nitwambia nukwithwa twende ekala mavikie mambe kwa samwanyo yoni kendo ise dyanema motu mosia na umundi nuko na arrangement ne viendokia umundi niambia na mheshimiwa Kitonga Mazo karibu sana mheshimiwa. Asante. Na indi ndokethie mba ya mukamba na asesi ya onde bala maseisi twambi MAITU mwasyo kyo ni cho mundi na ndiasia kana umundi ni no tanu ninathi kwa IBC na nathi netikidwa kuunga makibila cha senator MAKUENI nikindu ndithi yumbanise chuma kiima na yumbanio tukuwonde na twatinda kwa muthana uwonde na twauma kutwenda na rallies kisio cha wote na ngaliko cia Kaiti constituency nginya kundu kwenda Mukuyuni kurata tasangiliwa muno ni mashambiki aingi muno na twakomana na ndo ingi na twino tanu kundu kwa ndhe twikilala itangine wote nundu wa kuthokwa nesa muno na muno bandu betu wa Mukuyuni kuthokwa nesa pio na mashambiki aingi muno na nina mwanake wa munyanya wa mwini wita wa Kithungo na numbinite wathi wa campaign na mbathi ciake anethe mesiendete muno ko nenda mutunge mubya na ndu onthe ala twatinda namo na manengo tanu mwingi muno na manengo wikwatu kana ningoza kiwila cha senator
MAKUENI. Karibu sana. Usini Mheshimiwa Daniel Kitonga Maanzo, mjumbe wa MAKUENI na wengi ukuite kivila cha ujumbe cha useneta ndani wa kaunti ya MAKUENI. Sorry, karibu sana Mheshimiwa Fred. Ni mubea Erastus na azia isia ekizia MAITU onde bala mai nenda uzamano ni muthoche bai kumbini. Neta wa Fred MBATHA FM. Ninya ula mutaalamu wa UTETI na utongo. Wetho aile kuotabia kana une kuketha mbua kana kuketha sua ya UTETI. Na yu ona kutuika tunayo ba chuma chuki betieta kwa to manonge wo koma na majambi ki MAITU twetunga mubea nikana tilike kumbeni na otonto twasia walike kumbeni indi ndu maboye muthi twina mwikeo kana yu twiliko imwe twendanie imwe na tuyumaluka zaila twizo kutha tuyumaluka ni tukumaluka na kintu na ketho no musaka wa mbemba kou asiaje MAITU ondela me Kenya ndisi anzae tumanite mutu siaje muno atwira mubea kou ino samana ina muthonja twambisia mwe tunena nie tukula nie tusomethanie anga yetu ikanesa undu ni mubea iyo sio atu ya kana atutasia yolwa sua kana mbua ya siasa ya AENI. Karibu sana bwana Fred. Bende towane ni chumwa kivetu na ni ndisi zezi ya mume ona nisiende na kuyania nituone ni amondo asu Mheshimiwa notongie mathango kana bado na zadi rastas na ziezi on them mutongo na education na kwa ningo samano ni muthoche nikena twende mpaka masala tu mina na ndisongea rastas nitunga kwacha okay kwa usaina ni dhakisimba ni babe tawanita athriva niungo nitunga na mashabiki makwa onde meongo ni azima mbia tuitho imwe nengo mudeni muzenda moseo kwa mudenda monene kwa historia election hizi ukite ndo mundu wetu twanengwa mwana indi white yakula bidala kitenda utubidheto tumandikanite lakini ni kwa dini official kana tuitekula kwa une na zetu tuitekula kwa muo mashabiki bana ngenda ya alama ijibila tunengana ndai ya nikaenda pa igetho mwe mukenya yote uumi kwa nikwitwe kwa kula na twaende uni kwa tureneza anoma maboko ni ba ni muzikini tuosa nundu kuyana na utongo ile ngona ngaya tutongo ezembe twigile twabiko keo tukakuna kiunda takikatho kwa tukaia asante twagelo Jordan tukakelo ilengele na twendeneza kwa uno zio tumeanza mpaka mweso. Thank you very much Erastus. Na ndio ni Anthony Kingongunga tekibela cha ujumbe kiliombunge cha Mavoko na chama cha ODM kila kindeni wangu ate ni Azimio otondo kuna kivela ki yani kithei ni chake Mheshimiwa James Kimandi MBALUKA ulani ukitikibela cha ujumbe kwa Kibwezi West na chama cha UDA kwa uno twende na kumwetela kwa monzi yani ambia no ukite ku nitwetele Mheshimiwa Avika no kwethia otwende nayu atongoi nienda twambi we munde nienda kwambia na Mheshimiwa Daniel Kitonga Maanzo Mheshimiwa kwevinda kwa chuma kiu chonde akamba ni medito mena kinene muno na kwethwa na maundu maingi mavikie na kumila na medito mayona kana chama cha Wiper ni mwithito muimavwavwania na muno medito maiweta masitwa atatu Mheshimiwa Daniel Kitonga Maanzo Mheshimiwa Mutula Junior na ndi Mheshimiwa Senator Kiyo na yu yakuli yoka Mheshimiwa nditule mwithito mwene na miungamo ni mwithito muyumya either munenete mwingalete ndina party leader kana mukamukonzoti kana mwika okuka mukeko kunena nondo netwe uyonze kana ndini wakambia Wiper vena maundu matema zione tabo twikana kana inywe mwithito mwene na miyumya miungamo mipyu miungamo ona ya kululu techa mbai ya mukamba na ndi wesa ithia ando ingimena makulio ku Mheshimiwa Maanzo mwitha munenete na Kalonzo kana mwika kuona kini cho cha ile na muyasya aye ekaidi twikata tuneneki no se mapindamane tunena na Mheshimiwa Kalonzo na mapindange tije Kalonzo tuisama kana okela mundu uyewu anene oweke kundu kunge no eza ile ithionde tesi diondumwe na wasisia Mheshimiwa Mutula Kalonzo niwe vice chair wa chama cha Wiper na kwa ninyi vice secretary wa chama cha Wiper chairman ni Chirawari Makwere yes na secretary general wa chama cha Wiper ni Shakila Abdalla wa Kuelamu nuze Chirawari Makwere ni wa South Coast Kwale na ke Enoch Kiyo yes ende doma MUTETI munene wa Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na kila kindi twani kana ilata ndiye kwenda kukwata na Azimio mbe itheta chama
nitwekie ilaita National Delegates Conference na twanenge mheshimiwa Kalonzo tachama kumwitikilia kuungamata president wa Kenya tamunengo thei na tasio katwa munenga mwanya wa kuthi kunenania na andu ala mena message make siasa mema kuna itu na mheshimiwa Kalonzo Musyoka Asia palota thi ni Kenya kwanza na saa ingine no wa Kenya kwisha na niende na odhala unenge MBALUKA ende na zata muno lakini Kenya kwanza niende na utuika Kenya kwisha na wasisia angalikuwa no ya azimio nitekaleta mheshimiwa Raila Odinga ibindiasa kwa ndu wau yute atatu ngalikuwa yengi na tu ya mundu kwitwa gavana Mutua uzinu nasembia na Kenya kwisha na niona maende na huku masemba thiku pena Kivutha Kibwana professor Kivutha Kibwana na honorable Charity Ngilu gavana wa Kitui andu asume lima tuemera tungalikuwa na itutia atatu mtu wa asemba yu andu alame omina mbaya ya mukamba na mami yete thina munene pyo mheshimiwa Charity Ngilu na professor Kivutha Kibwana na ningo tabia na moni mome kwaza ni yetu ukenga mheshimiwa Kalonzo na moni mome kwenda thele anagamba mu mheshimiwa meonu be agamba no mama tabi ni mo misled Kalonzo ni mama naito kutabia tize na zamu no kala tukweka kala tuthite chuthi ni yete in charge na ndikikwete neza ni utabia ndo amazimio yu muno Raila Odinga tumukwete cha mama ndio ukoba ngina lateza umulecha nundu tenda kindu tinenda nguwe ni wese 202 Raila Odinga no okie wa Amina Kwanza Kibaki tosha no okie wa no kutuka prime minister elo zumbi wozi wa Kiraitu Murungi on governor wa Meru minister wa constitutional affairs kaza kuikinukira prime minister katika katiba na athelele buna chicho chesieta kawa mingi muno beza uka katiba kabindwe kwa kama chungu ana yiyo na niwe sundu kwa endio noyu panoke batweka ona mheshimiwa Kalonzo ate mukudi ni mundu aini watweka chief cabinet secretary na tinonie kwa Kenya kwisha mege amusale anagana nengiwe condition itatonda we wanuka ate 70% ya mbaluya na Raila mwene kumela hambeje kibila ndaye 70% wakita inuchwa na aba kwituto ate ona yu mheshimiwa Kalonzo enda kwenuchwa kingwe ndo asia kindu chambe enda no yuko sobya serikali na mundu loda na utuma Raila asumbika uwa wa gwene Kalonzo Musyoka na mundu loda na utuma rutu asumbika kwa chetene no Kalonzo Musyoka twasia yu enda ni Raila twambe wanu ya serikali timana serikali ya kamba ni percentage myao na Raila Odinga ende mjanja asia kana serikali ikanywa kula siathala na kila chama ayumbala kiendo kietete ni mama kendo me percent ya serikali kumaanisha mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndo na ule wakwata kendo nundu engoja ngoto nguraita neza mheshimiwa Kalonzo Musyoka kakwata ka percentage Gideon Moi ya kinduni na mama kwete na mumbya yo anda ni wisine sa percent ro Kenya ambunge ala monga meteba makusyoka batingwa enda Jubilee ekakwata mujumbe pengine ni wakitui South Recho kaki na pengine unge umakanali ya yumbele ni momenenge Uhuru Kenyatta percentage ya serikali yuwe the Raila ndeto kwenda kuimba na serikali yonde yake akeyanisi na bautu nambe kwantuasia tikwenda nguyu enda ni kindu kikiandikane na tinda tisene tithi umwetezia kula timutwikithia musumbe na itukeuka tuana meatine yu kabika no memeiko na twakuthi ni boto na isia nundu kwa hiyo boza deputy president ya mheshimiwa Kalonzo na Charity Ngilu na Kivutha Kibwana ni mana thukumia na bitimo no mheshimiwa Kalonzo aye mayambe ya ututabazia ona kija cabinet secretary kija chief cabinet secretary no mose tinaisia enda gavana Kibwana enda ki ose chu yete tena thina na nini thukisia kambo muno alama za siasa neza meazia lumaipu ayu tombe nesa ineza MAITU azubazimio azuma Raila Odinga maadhimeke alike kwa Citizen Television masia mheshimiwa Kalonzo saizi yake ni emie na itu ndinese nezaka na sahi nitinatungie undu siaedete tukite buko sahi mheshimiwa nikendo tuelesie yuko ndo sahi tungamete kibela cha president undu twatuye na still mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni munenge lusa wa kunenania na mundu wonde
ukiopo kingi aspirants ma wiper alame Burabu ulani MP wa Burabu ndo Momani na niwo kuja kibira cha Senator cha Nyamira ticho governor sorry cho governor cha Nyamira na yeye na bina monoku nange mena ku pwani nange mekila pano nange membura na bonda manokia baba manaza tafadhalini ithia nita manyete azimio nitwatumbie biza wa Raila postadi zitu na mbana zitu nitwikite biza wa mheshimiwa Kalonzo bau twandikite azimio tikite ngale branding azimio tutumie mbeza sio ndekwa campaign na branding azimio twiwita ipanini akaitwe kala azimio unena ni osunu wende na nitwikikala na moingi tuona Mheshimiwa ndo akele kule yakwa ndukwati nunguzi wake taba tafadhali ninguzi wake wona wena ngombi ingi so kule yange nguzungyo natiko ndo tukikia ni yatu ku naito ni yatu nungona ngamwanyenge yatu kwenda jama mapaya nagenda gamba makamba nejo kitungwiti wo monde nondo akamba ingine moni ni nyumu kwase Kalonzo mwi muno mwi atatu ndeza kwati naki nunukira kwa wingi utweleanje nondo kuyona zeka na nuko sio kazi mio kuya mumu nyumu kwetikana na kuyange molea ulikana umba no basto nathi kwe kula zia ko niwe 45 maazi yazi okay 5 maazi anda kathi na kazi yoke azimio ndiye siwe among the 5 kana lakini kakati ndio ipo ni ndo athi ndio ipo okay lakini kunije kula babe mwenende nitonene yake Mheshimiwa Ngunga ni siwe na kino kionene yako ndi to amondo asi onde maende chamani cha Wiper nokwa Mheshimiwa MAAZO no atula mutemo no chama cha ODM na kila we mwene wendini twene nembe mbaya mukamba na kamba onde valamai nukona maondo asu tamaende na kuvakanga kamba hivyo nondo wasi umode by the way Twitter munoetha aramu ate ya Twitter nemona Wiper ne trendite governor motoa ne trendite na kwa mama one na anaima kwazia chama cha Wiper na SKM ni matumie tu akamba monwa hivyo muno bwana Ngunga nukuona kiu tacha woke uchakana Wiper kwa oyu ni kuvakanga kamba hivyo kiu ni confirmed nela wona atwikala watu na MAAZO akazi ya mbaine wandaya mbai mundu anenga wandaya mbite nenga ndaya tune wandaya yote nengete ndaya migukuranira twendanie nayo ya zile siende noize thea mutu anu thanukia thibaya suela twetele Kalonzo tukaende tukakune baazimio tuapishe tuma deputy president Martha Karua nage Kalonzo weke parallel swearing in baya sinduzi nisieta mikukuruko mingi ono kalika la Raila weke swearing in yake private la ya Uhuru Kenyatta ona Martha Karua na maazia ila ya Uhuru Park ona Martha Karua na maala maazia zine treason nundu sindu ibuni zile that well plan na yele kwekeka yuko undi zioka pa MAAZO. Number 1, it is correct. No bakatu tunengenda yeka tunendaya. Kindu kindi tukithia ibu naitwika akamba maimu simama. Akamba nila watermelon. Na yuti watermelon ya mundu mwini twigithio thenda twi watermelon. Nundu no weko ulongea zikata. Ayikoya. Ona baba nakubotha wabikira kazi kwanza onake no uda no chama. Chigo nenge. Abune baye thina wa mwingi muno weze thia yui twikata. Tukila kindi zoko babe MAAZO. Kuliwa kule MAAZO ni sio na mwanzo MAAZO watata last week ile twaiwanda azungie kulyo na aruto ya twa tuzenu kazazi tata zungiro umundera material na makuli azinu ndo mukuli azungiro ndo ana injini mana atatie muno umundu ena kaba umundu no ngena mutanu kidogo ndo mathangwe mabeta kila ngwazi anekana yukiuma wa kulia MAAZO ichago mbainu ni confused confused nundu wa mukulia kana ni metha makonzote Kalonzo musio asiazi na azima bindangi no maana maka Kalonzo makasama na ingi mundu ayuwa woni wachao wakeweka na jukila tukulazia ni chao nundu MAAZO aidhia yo ngabana ikatulene MAAZO nundu eba yungite representative mwezi wingi MAAZO acha Kalonzo ndagine interview na muka twikata tiwonenge jukila ogweta cha mama maikwata Kalonzo cha mama na agyo Kalonzo aidyo makando bambelilo abetitho kanie cha mama aidhia wikata aibabela imala jande jo interview ni kwanza ogezere ne mazidi ziwe aenda azabyo tiwonenge haya mayoka maazi Kalonzo haya mwone wa president paike nduketa wata tione haya mwone wa deputy sorry haya mwone wa deputy Kalonzo tuimona wazi no tuambeze president ila yaoka MAAZO ile kibela ngenilie haya azaba haya Kalonzo haya moto ka president ndendego ndio yende oka tu atheze mutho atheze muzo wezo bika deputy president cho twindikilile tini tunanenganie ta azimio la original ni ladha ya mutoa na ya kibudha kibwana na ya Madam Gilu na ikangota iongozi hizi ndo ikwate ilo no ni azimio ya point wapo kibudha kibwana niwe ukambani
director wa strategy campaign si azimio sia president inai kindu kina well thought that one wa from nowhere na age charity ngilo nuona nego women league yonde au ngamecho election steering committee election sia ibetisione na ukaligana neza na bege ndungwenda nona malombe ine na ba TV ne azia kana ngilo nuona atumie Kalonzo atapewa DP lakini ukaiza kila kiende ngilo na get the right thing umundu ukaiza rating ya azimio ya Raila Odinga as a presidential candidate hiyo lumuno no ukaiza ya Raila ya Muge ya Ruto ni thei ina thei jo Ruto anozie type yake tio momeze ngela ngwada type yake alando mo mami ndo matatialazia lakini ake mathakarua ilo noziwe anayetioneka kula ya mwikuyu na nene thukize mundu mwe natoa sunguli ulono running mate wa mungi wa Kalonzo ine mundu muzo muno na mundu mwe muno anaizie when you offended muno andu mayazie kana no mbaka was deputy president kuma Mount Kenya anaizie ni minority na minority zo thika kwatana wala ni uzinde Mount Kenya hiyo kati unenge dada izi unenge ine wizi statement ye strong muno ne statement ye ka control siasa sia the in future kwa undi minugulia ni asia atlele ile ni asia bwana MAAZO ni nyume confuse ita ni nyume uchanganya mbai we azu atatu na wakalonzo wa kana kumanza no uchanganya ni mo uchanganya mbai na kalonzo wa kana nundu getumi keka kila umema weta kalonzo weka paweza kuchanganyika lakini mchanganyiko uka ma weta ki na kalonzo azikata itu kulia maende tu hata abetha maina kwa niaba yao maina na kwa niaba kalonzo nundu bai mundu aje kalonzo ndo interview na zaina no interview ni kalonzo oka umea bubu tuimona unene wangela hizi wa Israeli tosha presidential candidate ile kwa Israeli tosha na ila wa Israeli tosha kila kingi twa ile kwikanika na ila wa Israeli tosha baja karanda omena baletwa ba paupa undu kare kuma umea buba Raila tosha mpaka mwisho ninguka kwa kwingi ngunga yulo wa nzegila siukana nokosiokethia ndene wa azimio na nezo ronyo kutabia kamba kana nokosiokethia kiongozi vitu nokosiokethia negenda nesio kwa kwingi baada ni mwenda nitumwetele na itumwenda na ituziende bana rock Tuesday ndana ndia rock kwa Kilgoris akazi nokusioka azimio na kibi lakini kwa kele Kalonzo nokusioka azimio matumaini maitu na mboya zitu Kalonzo asioka azimio bana FM ni wetu kinje nesa atongo yaswele banzo yazia ye ditu te kwazi ambaye na te mislead Kalonzo ungazi ye omeane mo mislead Kalonzo na ambaye yonde otwende na kwetela bwana James MBALUKA ndiye sia bika wanondo ni wakili inde onena ko mheshimiwa mpaka kwake thano seisi nabio wapi kama wanondo akamba nimende no kulia uiba nikando seisi ni twende na kilungu bwana FM ki Kalonzo kweka kweli na kila withi twayika ethia wa eshua kilo kweka nendo kutabio Erastus nye tane mutaalamu wa MUTETI ati undwambe mheshimiwa MAAZO mheshimiwa Mutula Kalonzo na mheshimiwa Enokio ateti asu ni matethete uya museo chamani cha Wiper asu kwanza pagatha bainengano o muthenzio ateti asu me atatu ni mailone wa muthenzio kwa chambai nundu chamani cha Wiper yuta chama undu ene chama maile kutetea chama akigatwa kiendene sa nimekete na katika unena niwo ndiola withitwo wende katikati wa Wiper na ila yutwazi Wiper taoka Wiper taoka na Wiper yuka yuthi oka yukete azimio nini thitwe ngemea ni maendene sa na batengu ni methitwe maendene sa muno nundu akwithwa mayasia kana patoneka nitukwenda withi mutongo witu wa kamba ndana aputhwa no kamba ndo na aputhwa na kila meka atongo yasumia atatu ni manenga naye musimamo wota tandu nundu mona atongo mheshimiwa MAAZO ni kwatia ethati nyangulwa ni mutongo imunube thini bata muitatu mheshimiwa Mutula Kalonzo ni mutongo imunube obakubeta mwili na mheshimiwa Enoko nake ni mutongo imunube ni kwatia ni wota mwake wambe na asuna atongo imatona manubetwe nandu na matono nena kwa niaba ya andu yuko ni manena kwa niaba yota atongo ina kwa niaba ya andu ala matongo esi na no nduzio ukethia ni twa manata ona moza ila mekunena pe mutongo wa chama weta wa Stephen Kalonzo Musyoka mheshimiwa nake ni wethwa na woni ula wake tamu na nutona ni pato no neno ndu fulani o ibinda fulani o tayuti wai
tunituwite nwaize ndeo the interview na no naendie yu kila pekindu aishimiwa wasumia tumetha mainena kitawa intention kitawa intention yo ketha nipatoneka pope kwata na mazia ketha nipatoneka mheshimiwa Kalonzo ndathi interview ketha nipatoneka mheshimiwa Kalonzo Musyoka onanda support Raila ketha nipatoneka maweta kindu kumwe katika mweyao kitawa intention lakini yutwabika saasi akwika yunake mheshimiwa Kalonzo enothasio kila kibo wa kwika either kila atongo yasumia aratu mawetie kana kwika kindu kingi kikipathukanio na kila mawetie yuko nyene ngwenda niwezi pe taga atongo yasumia aratu makweta newa tamo ma advisor kana tamo atai ma mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka lakini ninyi mutaalamu ndimene munota mwatai ma mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nimona ta aneni ma chama cha Wiper ala ndo still no atongo ima kamba methito mepo kwevinda na atongo imena kitumi nundu mutongo itamunyanya wa mheshimiwa MAAZO kutongozi ota mwitatu ni utabia usuti mundu utena ene the ground no mundu ithukiwe ne ene mheshimiwa Mutula Kilonzo onaye kutongwezi ene the ta mwili usuti mundu ithukiwe ne ene the ground ukwe andu amantha yake bila juu ta mumwe na maya jona indi we mundu wati kibela ta mumwe na kwa ta mwagele na wata mwagaratu na utothi wa kunena yulu wa mbai ateo yupe pandu bena kathina kanini ke kuoneka na kathina kau kailiata kathina kau kailita u yu ila tubikie poka ba tiala mithenya menini kwethia nitwene usakuani we baba kubi ndwe baasa na panenga pauma ibela itatu petho bekibela kimwe cha Musumbi na bekibela cha munini wa Musumbi na bekingita cha chief minister na ibela izu sioka azimio maasya nitukwenda ibela ino twaiyandu yu ibela izu ila sina iwandu pe andu ingi muno ma chama cha Wiper Mithenya niwa yu ukwiwa mheshimiwa MAAZO na mheshimiwa Mutula na mheshimiwa Enoch mainena atongo yasumene na kwa niaba ya andu ala me chamani cha Wiper ala matongo esie makwazi ati andu ala tutongo esie twethukizia muno measia tau indi ti lazima maketha matongo esie akamba onda nundu ti akamba onthe me chamani cha Wiper Peangime wasi amani ingi. Peangime wasi amani ingi. Aya, na tiyo ndhe matona kuitikala na musimamo wa Wiper. Ona mei Wiper. Pea kamba matona kwa azia hii. Une niuzu na uo niuzu wa atongo ya zume atatu. Ona kauni uo ni uga ato omo sio. Idheba na tukwenda kweza tuwanikete. Na umbanola umbanola iwa Jumatatu. Lowa aspirants. By Estonia. Estoniathi. Umbanozu evati nyine no nienai. Unai wa atongo ya zakue azu ndio na transparency azu natiwa magweti ibela nengi azu na atongo ya zakue tayari atsakue ni enende onatia no megweti ti atongo imegweti kebela mata kwa kebela na atongo imekebela na ila mana koma niye makula ni ati yo nitue kalazimio kana tumia azimio na wasisia ne mana isie kikundi kenu nunya kiasi ani taile kalazimio uzuno laizi kwethwa ubwata uo woni ula wa kamba ingi dukone toto na tawute na kamba ingi lakini banai ita atano katika azumio 5 ila ni 10% yu 10% iswa ile kwethia no na mheshimiwa MAAZO na mheshimiwa Enoch na mheshimiwa Mutula ala mekwazia ithie teikwenda kwikala bwa azimio teenda kuunga mateithio ka na payundu ngitetekela akakuunga mateithio ka na 10% ya sunani yu asunani na landu me Wiper na mabangite ati nuzipe andu na kuyepe mistake imwe ekiwe no utongo wa Wiper mogie mazi ati na no wenda bazio MAAZO mogie mazi ati ithie ta Wiper ta kamba mamekie ta kamba tizioka kukwata mheshimiwa Raila kukwenda yula manenie pe ati ya mama Wiper malumite pa matakinuka ona yu munde tuilie ba na yune mwasi ukwewa mekwasia ona yu twenda Kalonzo aende mubaka Ileveni measi unundu kuma mwambi yone
mombe yue na tongo yalamo na ne maamine ni ndongo tabia ate yazu ma kikundikiu ne maamine mutongo yi manzo mutongo yi mutula na mutongo yi enoko na ko yukila wailo manane kana ona kutwika wazizia nesa nyeta mutaalamu na azia nesa peke kundi oketeke nini chaile kwitwa kirenda with uneni asa wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka uneni ulo uneno ni mheshimiwa Maanzo tamacha machawa ipa na me kwala mekuka ni mutongo iwo mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni sietha siendete undumwe wazizia pesa sitese kwitha siithio undumwe nundu menena intention kila mekwesile chaile kwitha kithikwa lakini Kalonzo yusabi kaza mheshimiwa Kalonzo Musyoka kosa atua na ngeni likely kosa atua ngezi kibathukani na nginjuma lugane umalugela ba ate uyuba ileu no laisi mokamba kuume kama kikata kuume baili hata yuba ileu yondo baile yuko abaileu yuko uwa pendo mekwasia nitwaile mbakele beni ange mekwasia nitwaile osyo kazimio yuma wasiasu nimeokwia makalea kusiwa nesa ni matona kuumesia umukamba tamai yes ngoka bake ndoko nda weta yulwa kwa metugene nduge mtaba mheshimiwa 10% ka FM waweta ka 10% ka FM waweta nikala ka 10% Kalonzo waweta imathiko nelto athika bishop ametabone ila waizi au meala ingina la mezo mukine ituo mekata makwate ibela na itu atechao najuke wa kila mheshimiwa Manzo waweta azia mtumiozi wa ukicho governor wa Kisii na ndo alangi momanyi na langi o the maineo kana ideologies ya SKM manoki na cost management mazia kila tuenda tu the azimio ni mononundu tutuneke na tukeka lakini tu brandi poster situ chao tu tutotule maana kila kimana ni kwa azia SKM ICA ninguthie Ileveni na maikulia we SKM ndo thile party leader ndo thile Ileveni chao kwa wiza kula tumia itu tukiye bizarre ila na chao no kubuta ko hizo ni excuse hizo ni excuse kila gemo kama zizi SKM hizi ya Ileveni chao hizi ya Ileveni nundu number 1 endo tongoze baya mokambe bikabana number 2 ni wezi mundu SKM ya presidency shazi zake za kuzaidi presidency peda na history ka tainted chio wenenge no kabaka tele la baya Ileveni kukudele la baya katikati kwa uni azia ka 10 45 hii na ibutia na lando Kalonzo wazia maitha me genuine alama azia adu lakini ame kwazia tuthi Ileveni pala Kalonzo kwasi kangu tabi payundu chama umundu na niwoni la Raila wa ndie mazi ya wa BBI na Orengo is a very senior member wa ODM athi against undu party leader wazia baiza komi Orengo atumetie ndu aya na ula muzi mutongela MP ula mjumbe longe kwa ula lakini ba omolo tiende lakini ba kwa waipa wethia manzo ni wazi neza mundu no wamuka kaleno kilo kwenda haya ulonge ni wamuka kaleno kilo kwenda na ulimeza ka consultation kwa upa unibenda penda housekeeping housekeeping weze there mundu ene na kila pati ungamite no mundu tikuna kila mundu no mundu ndio bina ngaze no mundu ke kapate izuni ungamite utu that twazi Kalonzo ezio kazimio kana thie Ileveni ndio meza becho pay direction straight lakini ndivyo yes nenda kwa wale mheshimiwa Maanzo mwenye tumeita headliners ni kwa tini wezi yetu headliners monga mara muzima mozu niwo mwongena slogan ya no Kalonzo no Raila no wina yake huyo ni kwa tiki ujambio bikamudia ekuno ni ninyo motumwa no kuona mheshimiwa tenyo motumwa Kalonzo onekana rasa zekana ndo utungo wala itene kwa nini ebinda yu ya BBI Orengo lawa nenye asera na BBI na nata wakili na otiendo molo ni mama wakili ma chama cha ODM na kona ngela wasia wa kona mtulo ngela leo ke ndia dawa kiyo ndo ningeta katika zingira za kikatiba ila twaneni ije angaliko yitu nena mutula mheshimiwa Kalonzo ndati yana yitu ende kuija amolo tiende ayuniwe cha committee ile ka constitution na ke Orengo ame ubena maneje madina ndio ngwana boza la vile kapo ka senate osai na chuma ke raya la BBI ya baloka koti na no weju kuiye ani nuke janzi sidula tu umea malinda katika nyamwino ya azimio nizindu tesi yangu
na nenda kutunga katika historia ya dunia kwa na ndipo America ni masawishi na mwela yaenda space ili mwaini yeta the challenge ina na bai mundu mio vidambe kulika nyamwesu ku space mundu mio na mwalimu wa Kisungu wosiwe yumia na volunteer aliatre na kadi mwini akasomeshana kuma mwini na pai na sungu ngeli na pai ka engineer kama ka ina mini kaisie pena experiment nundu ni maso ya kile na kundu maso wasia petu na mutu da tu la tusie oji na musu ndeta mwini yenda yo leta uito na mauta mayo kita upipi mala itungi ya dalali kamaluka lakini asia is avia negative 100 nundu temperature ni kuipesela eona oyo teteka ogada mauta nimepeteka mauta ma petrol ta ayawa bana nitutangazia serikali ndio yatangaza president yatangaza dunia yote ni telete itiende tamuini na sera za wa television mosie na school so na yuko kama kama engineer gaza tunangei omaza kuweze ipa nini tunange maza mengole na tubendwe oil sales idi nande kaindoka kata silingi ya no kaindoka kalesa na dola besa nini kama na gawa ndio ndio wezi au mama engineer makuma tu hawa niyo twanangia mipango no tuenda yule wazi mio ile atenda umea hapa to oil sales mwaende tao kama maulinda na mwene ndio ubiele kono anataka kutobia dekale ya Raila Odinga kuma 205 teo tijo yao ndiye muyambe kule mundu ko yoro ande mwana siasa uyanya karata Raila Odinga anicho nonia 2017 tuwelete akaza kwa tumeshukua Kalonzo kundu yake aziazi apisha amina kwezi apisha bila mheshimiwa Kalonzo amebila bikaba ya asa njo masia mheshimiwa Kalonzo dikawa na ino kwa kwezi apisha lakini wamba bide ile mara kwa mania habijabun anaenenda mituke asembera kusema nundu niweze akona ni watano mimi nataka ndaya tulokite au mungu asemba yeka ndisheki ewe kana zibiti ya Kalonzo au mandi sheki akila kwa na no wonder ewe no bikie no wezi ndasumbeka tena kula sia kamba no wona ndike bora kazi ya kamba maka umangia wakutu kwa wa ya wito ikwete kila mtuke ndu kwenda na tukula vitu tunanga na kwa mtuke na hatu tunaseti kala bakara ila Odinga business sapu ndu chuzichake uza nda uta umaye chuzichara ila Odinga mtesa kwa muhimu chaudhi Odinga uta mkwete chama paidi ndo za ukonenge na ile ta usumbeka na mwingine wande na mwingine katakataka inyonde wana ajari tengilo asu ukasani we wone Raila Odinga musumbe ajari tengilo niwe wenda kaongame kibela janga bana kitui wanu ntuka waziri na sia bala nuru iba bana kanete aliwa dengi akamba baikula inoka hambe kula ajari tengilo ulileta ngapi wewe anda ndena musumbe ndena chao na chukula itala wana jumbe yuko ndo onoka profesa kibuza kibwana utana mboga bu wewe mundu utapata na profesa kibuza kibwana ni Raila Odinga ndaka bwana ndesi wewe mundu ndo wangu chenga ngilika au wa mumanga 205 tiko na referendum ya hiyo Nesungwa. Niweziwa kaleko la kweke pake. Kwa hiyo mama ngota mama ndo Raila Odinga. Kuni zani yo munondo maaza yuti anzimio tuilie. Kalata nati Raila Odinga ni wezi. Tutana Kalonzo. Aya Raila Odinga ese atena Kalonzo ndasumbeka. Hiyo kulio ni abo kile mheshimiwa MAAZO. Ni ukulia hii twasie mheshimiwa Kalonzo ni wazi kana wonu kusio kandeni wa azimio inyuita ate marketa umwe wethetwo ya deadline muno ukate yani anake kana mwanga mwenyu ketha wiba azeni twase ni wasioka nambe agreement ya kumwe ule azimio nyino wamusioke azimio ina wale sisi kwa siati agreement yayo ni mavei vile cha chief cabinet secretary ni mavei kitiko na ndano enda kinge kwa wamba utuka minister wa ndio na kule ngwa MAAZO okay mheshimiwa wamba utuka minister utwa nuzita musumbe na muno mbunge na yoketa yendo hilo mheshimiwa mbetekile ngotile panini tafadhali panini ngwetha ndisiokelia kwa kunende nenda kwa mbosisi aseseme asiata kwizala mitandao ni maende na konena tuko siokelela bau
kwa ndiuma kwaku akatoa mbosisi akamba measeta mwendo mbosisi ni ndino kilungu cha kuombea siasa siasa bani kwati mwaki otondo kuona masonge to songo ana nimuvya kondo akwenda no tamanya na itu twende na kunena ni sema ndo lamende no kitika vana ile mbetendisho kamba muno siasa na ngulikanyitikana nitikutumia monde ngulikanyi Mithenya na kwandike hapo kwa headline ni Mithenya miongo muonza na umwe etile nike na yose thia netwa Ileveni na umunde ni official campaign cia mbeiwe methi tumaiko na siasa ende kuyana na meo kiutikitikilie meo yitikiliti umunde atwende na kunena na atongo yitu na kenda ni alikitonga MAAZO mujumbe wa kilombunge cha MAKUENI yitu na Fred MBATHA mutaalamu UTETI Mene tuwe nake mheshimiwa Anthony NGUNGA ulo kutikipela cha ujumbe vya mavoko na chama cha ODM na mheshimiwa James MBALUKA wa chama cha UDA naonda masahabu ngona mavika ndiye sika nanua no Kuvika naondo 2025 mheshimiwa James MBALUKA ndiye si avikiteva naondo oyunda na avikie na kuunda bika na nukite kana ndo kite naondo tuambia mbete enzi yani nukite uno twende na kwetela kwa alangu na mwendea na wakulia kwani mundu wa UDA aiva ndana avika na no tukwela tuone kana no Kuvika kana vethi ata katusema otumani kwesela Facebook Mutongo TV Mutongo FM na Erastus Kethoku Anzomo na YouTube Mutongo TV /FM official to live then wa YouTube na then wa Facebook na indi namba 20 mukuve ili 3 kenda 5 namba ya simu yevo ukione kwaku ningoza simu siana onduna niambia na Kennedy Musyoka ya Kalonzo mosimamo wake we sawa tu sawa support Raila batemo vango tuvodha sio anondo waonenga nesindo sito batemo vango okay nake motolane ya MAAZO okay utumanya usini wa semba erasa sikethe atongo yasu na wenda bese MAAZO kana ground ni tofauti na kila ukonena na ngunga na ngunga na amanye ou ukamba twina Ruto nake mondono wetwa mutumani babika ama sembete nitunwete ni dosia Kalonzo Dominic Jeremia Mbithi erasa school ya MAAZO and advisors ma Kalonzo now mheshimiwa ukulu and advisors ma Kalonzo now ngonga ya zene ano masi musawa rasa okay sawa uliza MAAZO Kalonzo akirudi Azimio kama watamjoin yeye Mutula na Enoch nikodoa manzimanzi nino kule zina niyo wende na osongia no saidi awesongia kabisa Erasa stavia MAAZO vauve we sawa bewama Regina mwende yasia MAAZO nengai Kalonzo mwelekeo musio aike otwasia cha usimulele MAAZO waipa na Mutongo iwenyu mwitavia ndoku ya ndiye na laika mo maitha na like na laika mo manda in politics kana ni chao na laika mo manda in politics kana ni chao okay John Mo I support MAAZO Kilonzo and Kiyo Barnabas Mutinda nangiyase getengela milimani wiper enengie UDA aggregate nene mono UEA 70% ukamba nondo no your option no weso ndo azia ase UDA ukamba yende na kwekinyia mono nake Tomiso Mutwa yasia Kalonzo asio ke Azimio nake Bismarck Dominic yasia na in case tuingie Azimio alafu tuanguke tena wakamba tutakuwa wapi Levi comedian SKM should go all the way to the debe for how long should we be swayed or UDA all the way aya Ruto all the way shedi mwendwa ground ni Ruto kakazena akamba yu nindi twivala violate MAAZO we mona Benson Musyoka bwana rasa stavian rebongunga kana akamba ti confused but ala mayivetwe mavalani akamba nation ni more confused about the current tough and stand by the Kamba leader Joymani Musilo nende motomani 5 nikenda nesi na YouTube measiata ngunga manyaika na Kalonzo no wendongo yenyu munenge ndaya Benson Mwanzia Chelsea Wambua Raila tosha MAAZO bona MAAZO okay sawa MAAZO yenyo soda we okay MAAZO no kumutebe loko nyo ni Mosese consent by the way Bismarck Mbuko MAAZO emyaiva vai coalition ite written agreement otherwise tutachezwa na waamudia nikenda we saidhia ni twende yana kilungu be Mosese wa ukumbia tafadhali soma hii eto wapita mulei everything MAAZO talks ni vitisho ambazo hazina any
consciousness, they are too desperate. That is why they can't negotiate in a bedroom. Aha, manza ni waguzo ongea kiwe kana mbose YouTube myasiata. YouTube ni Mutongoi TV Stroke FM official, Mutongoi TV Stroke FM official. Anienda kusia mwasiata ngaliko nisu. Na inde niona ndo inge monoma yungule kwani mheshimiwa MBALUKA aiva ona kwandina manyabala we nondo yambete nokuka confirm na ndana sobika ndana ndabya lobiketwa ku mheshimiwa MBALUKA kedha no education wakavikia na kwethwa wetusabya lobikete. Ni James Chalo chamata kutoka Kalitini kuotu ya Asia UDA tosha James Chalo Kithome na ke Silas Makawe Asia na wikani honorable MAAZO ayeke kwa Asia Kenya kwisha ni Kenya kwanza na Ruto anewenda ya Asia Ruto au ma president na novungu mheshimiwa MAAZO wewe waita wa Kenya Kwanza Alliance kwa ndaya wewe une mosese wetu wa Silas Makawe Francis Moto ya Erastus for Senate in 2027 na kwenda wangai Senate 2027 asante bro. Haya naidi Erastus nito wa Philip Musyoki ngusese ni Kampala Uganda MAAZO is not a headliner only vonzia Raila watu ngolo asema watu ngolo wakamba tutaki kutumika kama tissue we. Haya MAAZO is great mind enyewe Raila ni Mr. tumia hiyo word umetumia. Hiyo word umetumia inatumiwa na wanasiasa huko kwa siasa. Mimi situmii mondwe sell has writers. There's also makeu meo ipea media yebetekeletia. Francis Mutua Erastus will become a very good politician. Yeah. Asante. Okay. Ruto the 5th Kalonzo should join the winning team. Naende Ruto tosha Mosili Gideon Patrick Valanda MAAZO yakao bongo Mweo Andrew Raila is a dash who can't be entrusted without written documents. Okay, ndio hiyo tumewani na siasa aseisia mwamba ndeganya ndiye soto mea nondo sendo imwe aye Kiruto ni wosie mwende kana mule ona Uhuru akaponia Ruto Onesmus Kasio kinaende kanini ndoza simu itatu nikanata sio twende na Kilungu kandi so motomani atatu wenenga simu ambiyo kuna simu ine ngosa yutiwo sie wotiwo. Aya niwe ni mbinge muno tuko na Kalonzo 24/7 Victor Mutua Boniface Modi UDA tosha Kenya Kwanza reloaded na wamudia tuanze simu Benson Makudhu yasa ni Kenya hapana ni Kenya Kwanza ndio meanda to imwe itenzio kanini tuanze simu tiwa. Haya aya naidi ni muvya muno kala mende no sesia mwandikitwa mauvo kuma Mombasa Angelina Mose mulembo wa Mombasa ni mwandikitwa ambia ni mukete muno mwende nenge simu. Aya naindi simu siende na kusia ugwa tafadhali bitikiri na mboso masoma moto bano nondo ni mainge muno ningwenda kuiwa ando masimu measiata ndiwenda tuende na Kilungu tutozede simu sia nondo tuwe na mwando measiata ndongo ini Kalonzo ndiye si ungi Benson Mbuyeka cha Vola TV MAAZO makwati yavumba ka Raila akwate laini akamba tuvaume na kindu kikava hemu mugwati yavau kamba votes matters Sara Kilonzo asanti Ones Mutuku Raila is a political dash Ruto macha locked and mwana senda dash mugwati ya measiata Tetra Mutinda Movesi usune mheshimiwa Kalonzo honest man Musyoka Ruto tosha MAAZO uwo ni muno atukoseye kwa Kalonzo yu tuye kwa Ruto akamba Commerce Mutua ni wasi musie sawa waambie no. Hello Mutongoi. Hello ikombea siasa. Bwana Erastus. Ongelanga wase tafadhali ni mosio wati ndata na wita wata kumava. Ni Gerard ni kuma Nairobi lakini baba nika itu constituency. Gerard. Mbe ni utungi yangu ya munondo kuma last week ile to we control kibindi kina samu no very balanced. Asante. Ni move muno na bwana FM na ku ni move muno advice by ne na get Mr. MAAZO last week. Taketa ni wewe tukiatendea za viketi wa ibabalo viketi. Yuo ni wafanyika na mbe sio mheshimiwa MAAZO wetikele ugo kana ni yomo misidi mheshimiwa Kalonzo. Nundo kindu kyo ndira mueta mheshimiwa Kalonzo ka akeka undu mute mwiteke. Na ugo lo ibonikana ground ni eventu ketabio. Nena
kaiti constituency na inatendia muno ginya Kilome constituency last week na andu aingi mena wo muno nundu wa undu mheshimiwa MAAZO itipa inena muno ba studio nundu jikoka utumia terms za tukwete mundu cha mama tukuma ya chuzi kitu ni terms hizo tumewa yani siasa ikwenda andu mena wo wingi vitu mheshimiwa MAAZO nazo so kila jibo uonekana mundu la bikala Kenya na wikala kia tende ya Kenya ni witine sabu kana adimio ikasinda kusakwanyula ukite. Asante muno. Mheshimiwa NGUNGA nake ni wende nesa mimi naye nakuwa drive yo. Okay, we mina yu. Nede anu dikite ground nesa muno. Kwa huwa ende unu kota kirela kiu. Asante. Advice yako kwa mheshimiwa kana imine advice yako kwa mheshimiwa MAAZO. Mheshimiwa MAAZO. Kayo mislead akamba na kayo kengana. Wera sasa nienda wiye kilivisi hapa wiki ya mheshimiwa MAAZO matuku 11 mwezi wa nyanya 2022 ni recorded Raila Odinga akaenda kwa certificate kwa chekadi asinditende. Asante mheshimiwa MAAZO please mheshimiwa MAAZO ikaenda akamba kana aidha kadi sio akamba matevo 2017 certificate ni naso bia na akamba maina hivyo 2013 ni naso bia na akamba maya hivyo please mheshimiwa MAAZO adivaike Kalonzo nesa mwigoma Kalonzo indai mango nandu kuno kudiwe bimikira mundu no waku na mheshimiwa eno na mheshimiwa Mfula Kalonzo. Asante sana rasa. Aya ni muvya muno Regina Mwende Mbaluka kwa kwesa uvikendi nende mheshimiwa Mbaluka ndane sovika ndane so show up ende tuanze simu yake ile. Hello Mutongoi ni wasemba tuosengi. Hello Mutongoi what in data kwa huko mie nyezo kama niona ongelanga wasia nena unaonanga ni kwenye yu round yo akamba makomele katina mundu lo komele katinde kwiga ai kula munano kwa unye naona kamba maende na sana sasa cha kwa wana kwa nyanda nyulu kuma magenda. Okay, asante. Okay. Aya tuoze ya mudia. Yes, hello Mutongoi. Hello. Hello. Yes. What in data? Meza. Karibu ikumbeni weta wata ikuli yako kana woni. Hello. Nito kwiwendea. Nita unit mwenjua ene mai. Yes. Kuma sisa MAKUENI. Ikuti ya chano Ruto ewe kafi. Okay. Aya, asante. Kanitwa mbe ungamila bau. Twambe kwende na kilungu. Naindi ni mwegwa NND. Amwe ve mukoni wazimu azi kana kalo ninyomo kwazi akamba ninyomo mwethe to kidogo ninogeta kwako kidogo apeke tukwenda ndenda sawa tupe mundu mwazi abubu azi akamba tukwatiye pu nundu paune botweza umakendo ngela manza kuweta ukwazi ano bakatwikata twikata najukela na dhaniziliti nikana akamba ndani mezimea katika azimio onekana mimi kwasema udani pai mundu ukwazi kanaka wiper ndi katika azimio nicho tuwazia wiper ukitia ndeni wapala we ukwatekindu azimioni. Okay. Pai mundu baadi naza kuwazia kana Kalonzo ati Ileveni ba paye weka ndide kwenye ve wa MAAZO ndeni wa SMS we kana ndo mheshimiwa MAAZO nene na motila nika nani so motomani mheshimiwa MAAZO ende ya bau na wezongia makulu baga na makulu maingi muno na megwa nambe kana sie ni pole kwa mwedikisio zu wasi ndeto imando measi na wo na ndiasa nizi nundu nikipendi ni cha siasa na siasa si mututu mwingi muno itingu na no hone tando ko ndo memekea te mwaki katika siasa ina no hona ndo saa ingi masungia na lakini kwenda kwetu kila kana ni baile te ndo o ndeto siailete kini kwetu kila muno correction issue na miosa. Okay. Na ndiasa kana no zione wa apologize na ni pole kwa alamenta megwande to isu itaumeka nesa lakini ndiasa kalata kala kodha wa katika siasa wale to the wakalata ngo imundu muthi wakalata ta mheshimiwa Raila Odinga nundu ni kala ba usu ya wano no hii koloka na hii theuka
nenda kwa sekana mheshimiwa Kalonzo Musyoka pe ula kudo ya advisors advisors inge muno no consult ya atongo imama kanisa na nimeza ndo mazoma Biblia ni hoyi muno na baiya nisa matena yao ya kisiasa ndo Biblia ekidungu chao kedende muno ni siasa no tongo iwetu ni no tongo iwanthe ubangito na onthe yo ni siasa Biblia ni unarundi kada bila imwe FM eto bya kada deep state ye kada Biblia na niwe ye mara mainge muno kondo wa sisa sindo imwe nitu mo advice ya oto orengo na otiende ma advice ya Raila ubo wa BBI na bantu baorekebisha oto ndutu nini maema omene ningu otwene no twene ningu na yathi ukua mana ugethera mundu we kula cia makulio indi selekali ko gitete utwa ora ilo mu MAITU wika mungokelio bantu mundu wonda ni wena kindu kina waliku na kikafika kotini kitungama okay no yu azumie yulio monze na yena makoani kadhaa me kotini na makoani azuma katuka nime usilwa mathele nusunze moya kumina makoani nandu kwetekelana makatuka nime usilwa makathela azimio yundu BBI na ndi nendo zongea kulia kwa mheshimiwa ya kanaye mheshimiwa Kalonzo Musyoka tuanondo mwithiro mwe ando keke na yeka we mwena ya senda kwika na yeka twaze ni watu ayu na sila wake ondo ngungo kwa zia kana syoke azimio Tuesday as for me T verified but twaze ni wasyoka mheshimiwa MAAZO ni mupango wete mwena thina ngoja ni mupango musyo nundu andu mepa mwene wo mepina na kubalo cha mheshimiwa Ruto kutekwenda kwela hisi ndo maikona kindu kwela hisi nenda kurabya kitumi wa sisi ya Kenya undu kuungamitwe wewe azimio yungamiti andwana kibela kimwe na uda mundu umwe kwa hiyo ama azimio matana angania na wewe mundu wa uda kundu kwingita ilobi kundu kuanda kwe mataoni nuto na obeta nanganiko cia kosa kundu kwinge wewe ayu Ruto onandande twika musumbe niwo kenda na yumbe ainge kwe musumbe na kiune kindu tuone ndakito na enda thino mwa katiba kaka 2010 kwa hiyo enda Ruto ni wenda na bunge ainge kwe musumbe kindu chambe ukethia mbunge ndiendewa ate undu Ruto ukwasa na kwa ndo una baka kwendo na andishie kingi na kenda wethe ndine ya manda undu ni ubindu wa katiba undu ni ethe undu kailie musumbe akasumbe ka ate na yumbe yani na vitu kiwa budget na na vitu kiwa cabinet kwa hiyo ndio pepe mundu shua yana kwa yana ndio mine na nicho kwa ndia sia kana siasa hii ni sienda awe mwingine nenda kwa sia mheshimiwa Kalonzo weta mundu ona saa hii ndo tutele masia na we wake na no consult ya muno na experience nene muno ya siasa na ndo amo theme siasa ni mayandu makano ibinda imo kana zingi matwana mo ina gongo mundu wa imwita mo nicho amachumbikie miaka mingi kondo ni masomye zindu mbinge na tulata twa siasa ni matwisi no kora wa siasa ni mawezi okay na wewe tu imwe aba up kindu kicha azimio ndikienda mupango museo uwo wetu kaka Kalonzo ane tikidile kukua de londo akangewe na ithia ya ili kabua yoza chief secretary umunde tanda tata dile takamba ona kwe mundu enda itunenia ona kwe mundu enda toka ukambani na baba kwa sia kibutha kibwana onengetwa kibela hii cha kwetia kula na kingi cha ngilo kutabia kibela nikitangaza wanya ndo ana Raila na ndo ana Juneti na ndo ana Nzaluo ni tulata mkilaza mikutano ya Raila nikaleta Raila miaka mingi unaona tatu wa mo chamani cha ODM Kenya mukila sa mo soma mumba no ugethe onge no sami wo tuko nonge no sami wa kwa jana kila muna igwa nitayo hii minute ipi ndo tuko na muka ukoma na ingi yoga tuka ngewenge na ziate ni mina ziate ni mina ndo ana home okay nomba katendo na mipango mikali na mipango misio na mheshimiwa Raila Odinga na enda ndipo tukwenda nangaza na mheshimiwa MAAZO ila ingi wenena ukawete mbaina ndini wa kilungu ukaweze mbaina ina aye kwi ando maoza ande to izu ni pole ni maana zanu zidio ndo to mbaina lakini dale tauto mekanenga tifuli weta ana siasa edani Raila Odinga Juneti Mohamed na si wangi kana ODM kana ODM kindu cha muthembozu bwana FM twenene yange wa ya ODM tunene ya campaign ni siambie tete malikile Ileveni netho nulikana ngilene 11 mheshimiwa Raila na mheshimiwa Kalonzo mena tiketi imwe ya NASA na watu sisi ngome fulani sia isio tusielemete wakamba kwa ngelekani ni makwati kula sembe na kamba na kwa oyu
kwa kilungu kimwe kana kingi ni mavikite na kwasia kula imunondo akamba mwene makuona mheshimiwa Raila no thoke no vikite na kuthauke akamba mono na indi maketha mayasia weke kunamo angi mayasia Kalonzo tutwao katutwao kalekwesu kula ikathea angi namo mate yangaleko ya Kenya kwanza twathingaleko ya Western matwana musala Mudavadi na Wetangula na indi aswele ni maindiva Kenya kwanza na indi wesaithia kula vuno siolekanga nondo asino mathi na kula nondo meona ati tuyasema ina ati tuthike swani ila tu ngome ya Raila Odinga wevinda yaza munini wa President William Ruto no thoke kuna halikomo no na no mandire kula ko na ndaya mova utakenu ku na kundu kungi wa scenario ne onde bwana FM ekule kwa ni uiona ki kiona ni ata kwa usakwani uno wangiri na miongwele na ili nikana mheshimiwa Ruto no kwethwa ene vuso yeso yako sinda kana watozi ya kiutaalamu wona kithwa kiliata yundu mwe no zioto kazi kana uteti wikala wipenuka muthena no tuku mundu itumishike bathukani na zio siebo na nozio kwa na ibindu ito uteti yes na ibindu ito uteti ukekalata yunetha na kwambize na nochunguta basia peke ndu kimwe atongo MAITU ma chama cha Wiper matabizia mukamba kana Raila no makengete ibinda Siasa na yula wa matabiziu na ake munini wa musumbi ewa ubozu na woza mituke na azemba na uwo na alika ukambani na yule walikilo ukambani wethe yunicho kwiwa owikalangite okiwa mundu gukwe ati ithie ti Kenya kwanza yu andu azu kwa ithie ti Kenya kwanza unduzu wonthe ni utabia wambitwe no utongo wa Wiper ila waisia kana mheshimiwa Raila ni withitwe ikenga na yuni wisi ati yasu ndukoneta mona mundu umwe ati yasu metha maisisia mheshimiwa Raila akwaratite na mheshimiwa Kalonzo yula matapiwo ndu wa muthemba usu masisia methe pa ni tati kwete kwiwa urutwithire rukwetiti undu museo na ake mheshimiwa munini wa musumbi William Ruto yes ni utabia nesa mwako ni wonie kindu cha ile kuutabia undu mwa bata muno ni wonie speaker ulotwe speaker wa mbunge National Assembly aikwatene na mheshimiwa Ruto na no speaker bado na no speaker Justin Muturi nenda ukutabia undu uzuka uzizia nesa ta mutaalamu ta kwayu waile okuya kana Ruto mheshimiwa Ruto pe andu make weekeye asante pe atongo iwake pe atongo imake weekeye tene muno naambi ya kumaka naende na kumaka na nuna market okethia nu market muno nicho unaona namba siake siambatite okethia pe bandu siupika okethia katika andu thiana bakupe 50 na 6 mengale kwa yawe na unduzu ndukona na iwo bungu onaye wawe no natumite strategy ile siake sia kunena ana sia kwamana na enende na yubambia unduzu waambia okuolwa no munana naye wake muzumbe wa ula ne muzumbe na ne munene wake ama ambia kuolwa unduzu mbeni wasisie undu nalikete makanisane na unduzu wala banini okazizi undu kui aizisia project laziko atume ande twengera watangatanga abziata utaona huko akitangatanga na unduzu waamba ungamia kumanika kwake na ende yu pali ko kunwa maundu meke bathukani na mwakamba mabika bandu maile wati ila meya wa ni Wiper kana Raila Timoseo mayeya wa Timoseo maende kwa mheshimiwa Ruto na lakini wethe bado baibika bau pemo malikete kwa mheshimiwa Ruto ni kwatie no ulilikana kurele zithere siku no kamba ne begula ila kunwa by election kuna go masumba ni woni o chama cha Ruto kipo na yukindu chuke kwya kana kula mundu unatwie kana kula mutongo fulani unatwie eno lumu nutona kwithia no lele na kundu kungi utanaina olumu ukethia olumu wake no likete ateo pesi ndu ile ngwenda ukotabizia abata muno na kindu kimwe kena icha abata kineta wa oka no ndu ikwisa kwika
Chuki na kindu kimwe cha bata muno. Oka nondo ikwisa kweka. Na oke ne giata. Ni ondo kutabizia ba yu andu ala mapata muno katika kikundi chuki na yatawa oka. Ala matieleme mapata muno. Andweli. No nao. Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na Mheshimiwa Martha Akarua. Yu rani ni meti wa Raila. Yukuma oka. Yu edukesia Mheshimiwa Gideon Moi. Munango ndo yayi wetwa. Nukukiletie ki. Wedukizia Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Musalia na Mheshimiwa Wetangula. Ne maendie na mabika na mewa tenda meongo mwanze ulwa yana nikana mtu munenge okendo. Tipo na chief minister na speaker wa senate. Iwe hata musia yeze wa sindu wa sisia kukwata meongo mwanze ulwa yana. Tiu ndu wekutha wela isi muno. Ndawene undu zutimo the muno. Na kondu o upo okoti wa ndweli. Bata muno. Mwandu azile elinao. Ni Mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na Mheshimiwa Martha Akarua. Na niendo kutapia nduketho ndukasenge uthicomana kana atongo yasumele no mo makona ni balo tongo wa Kenya okathi omele azima yoka no makoni otongo wa Kenya balo Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Kalonzo na Mheshimiwa Martha Akarua yu palati yu nundu sindu ni kunikite deputy president yu kilakiti ele no kindu kimwe patie lo kindu kimwe Mheshimiwa Kalonzo asiati nyene na ongabane nyoka kana nina athi azimio yu azio oka azimio yu akasio kwa azimio akazina choka azimio Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ile ongela minimum 3% ya percentage la ipo monde aya yu Mheshimiwa Martha Akarua peki nduke mchake tuonie onaitu analyst tena kisi Mheshimiwa Martha Akarua muthe no lawe atwikie kana niwe wewa niwe munini wa Mheshimiwa Raila Odinga ni wa amukia uni ungi na yani on average whether ekuna maomba no muonza muthe nomwe oneka ena kithito kingi muno ndo andu matezila cia yu card yesu ya Mheshimiwa Karua ni card imwe ya ilosenya ngalikwe ya Mheshimiwa Ruto card yesu ya Martha Karua namo katika kwekeza buyo ya Kenya Kwanza onobe bandu bana abetije thisa ubanini yes yu mutongo yu ama nozi ba yake imani Rigathi Gachagua pepi nda kwanza we welaizelo ukamba na goga age agamba ati kula zenu aiba amazako oi tukula twenu na tuimana na nendo kuri aisi kula sia mukamba agule kula sia mukamba kweli no ipitelie mondo that was it say tukula ya mukamba ni upitia mundu na ndukeze obanga akamba undusu ni molilwe niwo no maulilikene yuko undumetho mona no gethe ni matona ku consider kwithwangale kwesu ya Kenya Kwanza whether ni maolanga matambia mo isabu yo nthe thikwia namba ila wonie ibindete baasa sietetwe chuma ki cha sia we kumanikana kwa atongo fulani mo sumbisili hata siibwa hata sio bongo ati Mheshimiwa Yumala William Ruto rating yake Kenya 35 Mheshimiwa ni 35 na 34 34 naongea 39 Mheshimiwa Raila Odinga rating yake ni 39 yu yes ni ambatie kindu kiu pe kindu mwendo kutapia muno yulwacho yu nendo kutapia yani maupendu kuma uteti undu methitwe maendete na peke ndukuma kiuko mabendu wa munango yune wese umonde campaign misiambi ya officially kila mundu yune wumya ngilobo Mheshimiwa Ngunga ni wumya ngilobo yaba yambe akune akoko thei akune campaign ingi manako na megede ngilobo mabithaneje Mheshimiwa MAAZO nake ni wumya ngilobo si akune campaign na ngundi thei yukuma pa undu hesabu ya kilomwe yubangwa mbaro ne kwesa kuonania undu mundu uzu kwetha ailie okay yunjuma lukapio yes peke nduke macha bata gwenda uku pekete na isondea
sio na ni mheshimiwa MAAZO akanzunge ambeka neza na mheshimiwa NGUNGA ndo mume utunga utunga matango azimzia muthembozo yo ila sahihi sina tete thina hii sinatwika mheshimiwa Kalonzo Musyoka siagetita sina sawa sio sina sahihi sia kwekata sio certificate ya president ya kwiti kibila hata na chau ningine bangie kibila na Wiper na ibana enda kaza ingilile at least from which county na county miongole na inya so sasa hivi akubingili miongole na nyanya na zizio ziwete ni otukomete otwaze Kalonzo no ugito azimio otumwete na sasa hii nevo mheshimiwa MAAZO wako mfaukiu ajudo yuko lakini na FM kidogo ambapo mimi kule yake na mimi kule yake ikulu yako kwa hii watu kule ni kitu zonge ketela maini yes we nangi kana we ila ukwa ila kwenda ungamana Wiper okay namo atongo yala me azimio mendhini wa Wiper yini maile kuma namo makamwatia kana paile kwi kwa watu angale kwe sio tika sisi okendo kama cha bata muno ndo mine ni jongo eto mine no sio tika sekendo kama cha bata muno undosu oye kwiwe sabu sindusu ewa sia neno bahani sia wizu mheshimiwa MAAZO kweta onage ni kwa TV na kwethia umete material make ma campaign unless yagetho ni ondalili fulani na akasia kaniselewe Pendo ingi muno maumete material mo ma campaign na ino ni wo isu kuonzia ningi wo sisi kila bantu wazizia nuko na siwetete Kalonzo na Raila na Azimio sindu itatu no sio kethia na nanye peke ndukete nesa ondea pio we na nongweza ukule MAAZO tio ele we yo Kalonzo no kwenda kumya Wiper kwa Azimio na pate ngwe ni dai no yume pate ngwe okay kimia we no ene we no la we la kwiki wa Azimio Wiper thini na ina thini tisa sawa ndibeke nongwenda tu thezineza we no la we la kuwa ni wakia hizi wa Azimio Wiper yo ina thini na thini aya netha thini yo papa ngi mheshimiwa Kalonzo kwenda kuungama akaungama one Wiper ija thini wa Azimio aya kidogo bwana FM ni wacha no amina mheshimiwa MAAZO no musongia tu no musongia na utanamba musongia kana ni thibaba NGUNGA nikendo musongie ni sobe motuma ni maenende tuthiuthi omone wanda take itatu tusiogejetwo ko umezi abaini kiakirinde yes bwana NGUNGA comment number 1 KFM wakwata na ni wakwata kulia yo masai yai na wano mande na zia motweni po masai ya ma Wiper nwezi ju Kalonzo timwe ida na mokwele ya Wiper ya umeana ngoma yalo memba azoli bwana natuye mheshimiwa MAAZO natu yabani karata ndo uketa karata yo ndamela kile goki wana ukona kabuti yo meta na mokwele ni makwete babe Azimio na makwete kuendeje maundu macho ma independent kuikana wa Wiper baba ama Wiper tione na nundu yo na yitu ile baba mundu matango makalonzo no intact na nundu yo last week ABC umonde yabanga isito yake clear na ni candidate no kuthi before IBC for na ila mbingo cha thiki na hizi idini tuenda Dr. Stephen Kalonzo Musyoka asio Azimio ya together na shaka chao FM wazi kana Kalonzo umonde wakalika Azimio kana 3% tunenge na analyze zetu pe 34 na 39 tio unenge who has in short Kalonzo kaziyoka watu na 39 plus 3 kana ipe surety aya azia the other word utanawe tani kwazia kana Kalonzo akaya mauka tuma 39 tukazoka 36 I think that was what you were saying something like that duko MAAZO ni tuthezi tu eko confused mbaye ya mukamba na nuzo tu ketha na clarity umundi wangu rabi presidency ikamino matuku thandatu ma June tionenge hauke wa Wednesday ne tukwemwe pele methende tano na mbaye ni yumi to kazede no mundu bine so manda twende tata nundu masaini matoywe IBC ne azia kana Kalonzo ni presidential candidate na itu baba tukete kwazia Kalonzo akazioka Azimio ndio confusion hizo kila kingo ndawo na nize kile kulio yangu natuna get discuss bana ngitunguzi la siwani kana lokindu kitu ita mbaye kwa bothwa na ngania kwa bothwa nundu mundu kwa mabuthia mundu tiko tulike ta malondu twatieke tukimu number 1 tukazika na umundu ngazia SKM kana gena ndinamubuthia no mi opinion yako umundu gathi wake koyo kwithia Waiguru ni wa defectia atiana na Uhuru
wazembiuda na kina umeme wa Moses Kuria on the mind indi bai mundu waizo kana uru no bothiwi nundu ni divergent view tiko na nekebuthia ho manzo toyenga bana twendo tapia ngewezi nda mundu amukamba these pio kana kibuthia tiko na opinion tofauti kibuthia ni bala uona kiini titabe madharau lakini na niona Kalonzo asioke Azimio na ke mundu ngeambia ngunga ekobuthia Kalonzo ekaunga meweka chini kindu tofauti kabisa na hicho na bake kwindu zao mundu kwaziongeke na nundu na kangu tabi yes yeye kwa ni mambio soma kwito hizi akamboka hizo kumela mazaya ngilo tuangabetie president bitu angabetie mazaya ngilo ndo kwa Kalonzo na pai bida ya peto kaza tu ba president ine either running mate or the president yo na mwamba ngamazi mundu lakini kwa ngilo ngamazi ndo kazia pa tuna umete mtu anaona zia kibela kibudha anaona zia kibela onongilo no suspect no kidhana etazia naende Kalonzo no kweti na nditha atu kwa kiuni nda kuetakana ila tu debate pana tu ikale tu ikonekana tu buthia mundu na ambaye ndikote kuthia mundu ekaitu the divergent view kila mundu anaona kueta kione na ngunga ditiana na kuno nweteka ukandongo sito sio kamba ikulo ni wazende ni waazimio be akamba mede maichona na engo isu wazende ni waazimio peo na mukungula no wa akamba haya wazende ni wa Kenya kwanza mheshimiwa Mutwa no naendie vo mheshimiwa Muthama atwa avo haithe ona momekata Muthama azenda leza kitane kimwe na mheshimiwa Mutwa ni akamba mayugule nicho kithina cia akamba meo nyombe muno mokungula meo nza no mokungula ndi no izina kukindo kimwe lo mthaka na ukazia asiano ngethe itu mwana zio na atozia itendie ona ilu kungula zio mathawe na twana tu kwa namba ya mukamba tuitina tuikarite ndelu kukile ndelu kila kisio ni kana umundu ni omozwa kana pautu athi Raila azina ndo zedo kuzina na ni omozwa ndio the Attorney General ukambani na tuyashwa tukitha na chief minister na minister angeli utio undu lweke makungula ni butu ya neba umundu ela ngilo wa ndia waja karanda na meeting hizo na miendie ela jakaranda metanitepu na yo bundi nyoka wa bupaki unayona bata waibu ila maizie mathakarua ni watu wajukitha ba munya muzubi ni woni andu ange mambana kwa MAKUENI mazi ndatona kila naona akikisio ni moge makwate proposal ni angilu twazi unungilu ni mundu itunda ni wazi akini kitona na no gitoneke no tuthio nake no mundu ngina atoneki no mundu ngilu ndiombe na mwala momba nita ba MAKUENI ndo na ibeti zikote that is not right ni twailo also na twikalaumia ngilu na twikalaumia mutu na twikalaumia Kalonzo okay pa mashabiki yao ala umetu weta bala bandu nimethame na involvement muno na yakwani mbainu no ndo lazima MAKUENI mekela wazi ngilu ni wakoza muno no na Malombe baazia Malombe na mona TV ni Dr. Malombe governor incoming wa Kitui candidate ayaze kana mundu lo natumie Kalonzo tanewa deputy president ni mundu ngilu na niwe zuti right ezuti uwo ngilu no kitea okelo no kitea na nundu ni manene kila twenda ku number 1 ni presidency na no mbaka tuambe kuzola masomo tukunekala kala atakawe twa MAAZO tumane yo presidency yozo paili hata na no mundu ila mungu ula mtumio kwa Ruto Dr. Ruto unaye advise wana yoza gashagwa rating yake athe ila Raila wendioza chao mathakarua rating yake kata na bwi umundu wangu kulia kule MAAZO Dr. Honorable MAAZO we mina nigenda kwa kulia kule MAAZO umundu keka Honorable Raila nozi Kalonzo tawe deputy president na palo nozi mathakarua tawe deputy president umundu ure rating ile would we be where we were or would we be lower twina Kalonzo na mathakarua as the nundu tuendo isi was the right thing done tuikambia blame ya twazi keka ntunozi Kalonzo nundu kila most important kana Raila no kuzinda aya twakulia kulio ekaka kwa zonge aizonge kulia kule twende bwana FM ni ngwata ndo no kwa zonge ayo onde bwana ngunga ane na muno kana sekana nizini ambezi yiba ambezi nesu ya ngunga ya oida kekane Kalonzo visavika mathakarua ekana pe kwa siati katika elatwai oka nuizimbe oka kekani kalile kidamweso yendo ayendo mumbo no mo ida ndumu no pio inondo taina musale ya watangula mathakarua ndioni Moi na Kalonzo wa Musyoka clearly maina bila mwingi mno lakini siasa ndo siasa ele mambo kwa Kenya kwanza
Kalonzo atiala na Gideon Moi abaza karua nake ye kalanga nuze au malama sola isindo alama kuna atula hata no ndiko mangana wala mo mambira bandu tuko mambei wirikire kanole bana kalwa ntuondo ye na wirikire kanole Gideon Moi ntuendie Kalonzo atie tweweka na bami na mizanele nethe aniguo ilata ndie no likana mbe maitie meta wazimio na mena ama tumwelio imwe twathi twasi apana kindu kimwe utwawetie na jegeka twaza no mpaka yetu azimio oka natwa kwa wani hapo nataka mwisho sasa ujue azimio oka nataka azimio oka whether azimio ni na presidential candidate oka ni na deputy atapika ba kwa deputy you niseme asia ndio kalata kazi ya zaka lata tiwai oka nina kwa tie deputy murukulia kengeja muna kwa tie kana mutene kwa muna kwa tie karua ndeni karua ndeni katika oka mheshimiwa Karua niwe waira nimetwa mheshimiwa Kalonzo na no to potential issue lakini umandekana Central Kenya na nindo tiweta kindu pa mabinda maingi yeka mwawolo gazumbika no na ila na kulio mazima sola izo ndu ba kidogo tu mheshimiwa kuno kuisile kana Central Kenya niwe ka mwolo gazumbika ona yu na watu yakana bai mundu zumbika rena kula mukamba nivyo nikumaanisha Central Kenya tingi nya mukamba kethabo ngoja Central Kenya inatu yeyo ndhe kwa mheshimiwa Ruto na pande na utumika onza ya kisiasa ombolambola mongelangite ikula nivyo mheshimiwa Karua nuko see excitement andu nimewiye muyo ibetisia tana ndio ndhe atana lakini ikula pa ya Central nizie sio umeya mbingi sio kwa Ruto ziandika kwa Raila nundu mama naambia ameenda meona madha ndo na weta 2.8 million lakini ona etina wako kuna rale kale muno peona kana namba no nini ila yamba tete lakini kila kikwetwe ngoja kila kikwetwe muno ni azimio nundu ndindana ndo mazimio kila kikwetwe muno ni azimio ona ti Central Kenya azimio azimio mekwetie kula ya ila yoka na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nicho kwa madamba kwetikila mama ketikila zindu zo ndila tu matabia mheshimiwa Kalonzo na katani sinamo mukitene na akila mutana ndwasu na saingo kethia na tele mumuno lakini kiecha mala Karua no chongelile omutia obanina no kende na thukuma kila mutana lakini me ona ne molilo nichu me aza kula la tutaileta kuza kwasa ya mheshimiwa ile kana mheshimiwa Kalonzo ndio likana cha FM mulikani bebe kulo imogole ngiri kuna nzungia dari ruka ndabia hii ngoja mbaya kandileje ndala wewe ndo mtoto kana nini kula tia hii sio sahihi no sahihi ila mheshimiwa na very nice we kwa ndatekeamwe sahihi beliate tutomai kala wendia kanoga ingwa te londuku na ela tondu notutwera Raila ondinga na itu mwese miaka yonse nombaga nondu wakala abithete kati na itu nombaga tukabitha kati ila tena abithete binda yonse na mbemwe ila ta mini NDC yitu nondu kaipa ima okili nitwatwaie sitwa Kalonzo Musyoka kwa IBC tawaipa nondu article 38 ya constitution ya Kenya kindu kila ta political rights ni kinene muno na nigetikeletia mundu wonde kwika kila chailete ko mesitwa mheshimiwa Kalonzo ni abikite na kila ngina tiele ne ya randi mate ila ba nondu tonie mheshimiwa Raila kaone ndateka ya mwiso na itu tetebangite itona ubinga ni bwebu eza itabinga ni bwebu andu takabela na itipo ngula sia hii sahi to kidogo ndagene ngire tutwambe ambo desia sahi ngula sia hii yu aungamata yu aunje baya waipa chukila cha ile kutokea kwa ati yala mawaipa ila ineki ya wiwa neo na azimio ila dhini wa azimio yo kila cha ile kudwa nicho azimio wiwa wiwa no BBI nini ndio medane le kotine azimio le tikezo kila chama kikichoka ora ile kwa ndivyo na ndo na le usungia ndo mazimio mara hizi yuma isungia na sungi wene IBC yoka na usungi wa IBC ndo mauna ndo no mesianiza na maana ambia yake ndo kila kisione tunaenda ndo nadhima yako tide tidi ukibi wa bobo kondo wau adeka ngoja reka lata na nomba kokotha na wendo kokela bomana mituke muno ni kokela mana kwa sahi nitwaomba nisiondo siendeka na katika regulations ya IBC ya siasa format wonduna na elaba no kia sia bika sahi ona to nomba nya
account is 24 to number is account is 33 where they have format ila tutumira nundu me on at whatever format ma make request and my IBC ma sia idio tenda sio ndasi katika format na computer na ganda sie kwa computer ne bala sie kagwa izungwa mituke with the time na sio ndani si apita kana si abaluka ndio naona yama sie kwa computer ni mama luka mara moja si tu lazima kwa computer ni sio kiasi sawa kwa mundu loda iti ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka wiki gwetheka asante mheshimiwa nienda tuambirie uthio muone wa nini lakini manzo azi kana ni Ileveni hizi good very important aya ni Ileveni jati ni Kalonzo Ileveni kana ugitazimio yes seconds une anduma aspirants ma wipe ne mananeni na aspirant ni mundu wepata mono ti mundu to na kule akwithikisa na mheshimiwa Kalonzo akiazimio na azio okiyo weyo na ije condition yitu no ilawo lisilungu tabisi kana muka akaliwa tondo tamataze mali ka BBI kana muka akaliwa ona kwandena thena kasili kaliwa ndena thena na kawe kini ka ukataka lie tikwaje we mana na mwene ni ne tuogete buto manyei maondo ne wiye kana mheshimiwa Kalonzo enda kiucha chief cabinet secretary kithwe kimea wakilo lumeilwe kimea na pia kunengwa CS wa kiwo CS wa OETI no batiwe CS wa madelo ni wa no kwetia kitu geteto nene bitikila mbosoma mautumani me anondo na kusembo dio muone nikenda ndo sio kitu mino kile kilungu na indi mwendo musesia nende ni wa Mutongo TV kumbia siasa atwende na kunena indi ni na tongo ivano ondo kuona niona masabu mabikani kana mheshimiwa James Mbalokola twetelete wa chama cha UDA ndiko natoka kuisovika ndo masane masemba itenu kukana ndanoka ndakanto mautumani makubio atano dhanda tu tuthio muone Ifman John Ifman yasa Erastus ODA UDA ko nisikamu mbalo kandesa uvikavau nondo nemese mayedha na agenda atio kwasia yule mtu wa kitendawili etc nengi umwetele okay ukuya hata umonde haya naende usio mosesi omo kuona mheshimiwa mbalo kandesa uvika na ke baro ni Musyoka yasia manzo na kiyo ni kiuma ende sitikisio me kunie maleve na ivela sio meka na Kalonzo Musyoka asyoke azimio to kwate okindu tambai ki maende sitikisio na ke damari Musyoka yasia twese UDA aha Samson Musyoka ngunga no ithwe tutuma ngunga no ithwe tafadhali kiundi na ilo kigamba chako kwanda ya diko nindaka Ruto 61% Raila 39% wewe hujaona hiyo okay mesha kivuva niko sure and sure kabla mwezi wa 7 Wagikuyu watamgeuka Ruto never make a deal with those guys unless iwe siku moja lakini long term never aya motumani ya tatu tudhiudhio muone Kenya KKK is another name for Kambas Penina Mweni Chalo Mutongo TV Honorable Raila Odinga ndesa usinda hana agenda kura ni kwa UDA ndinga Kelvin Komo ndi wa muthia neneto ambo hosa odhio momonini wa muthia etawa atende nesisi olanda nazo motumani wake nondo ingi mwende na kuziokelela motumani ndwesa kulinganisha kura sia mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Karua mheshimiwa Kalonzo na kura 2 million plus cent of ingwa ithau mheshimiwa Karua na kivaloa Steve Ngene na ndi I love the conversation Manzo and FM mkoju sana Benson Makudhu na motumani mangevete kula FM opinion isu au masiava sia uvongo akamba ainge mayesi konena Manzo ni wene basa Margaret Kioko na ndi ovanini twamba usemba uthio muone nenzi wakaletie itina wandatika mbodho twende na kumino kile kilungu kitu cha Ikumbi ya siasa musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavuombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ.
Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu bai kunyo muluo nondo vilingi ne wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Kuvika Mauvo mawo makele mavuti no konya uteti utandedia nanema no manedwa bande ni wa vilingi wa mauvo Metha maitu mengunu kilandwani ukamba wito kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani ginyamu sini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondo wao ni wenyu wa mavoni wa dhela itisina wa vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruwanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba ni Kuvika wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi inge nona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno kwethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi Itia kamba nitwendete muno kwikia ngwasia kithuma kuseugia sindu situ na kithuma yuambia unyameti dukanyendawa no kili wa itabakana wethe akana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende makasi for that reason nikao kitumi naende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho ketaho kithangona aithambia musi uzu na sindilo thamba cia zetizo kumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu na ndi kalibu ingi mwendo musesia wa Mutongo TV na mwithukesia wa Mutongo FM tumemerera tutongo etiele mbetania ukamba kwa kwete maundu kauta maundu melo kwata tukwete mauvo okamemekala o ingi kakwete maundu ma entertainment kana kuotanithia wenda mautano ndine va Mutongo TV na Mutongo FM wenda kusomethwa maundu meoko ni uwemi maundu okauta meoko ni siasa nicho kitu mitwithane kumbia siasa katika tiwa maundu angi maingi twithia wanamo ndine watu meme twito twa Mutongo FM na Mutongo TV na hiyo kumbia siasa ni ende tumothio moni twasiokethia twende na kuminukiriria twina Tongo Ivano na indikethani ndi wa isabado wa kuambe
kwe kuvingwa kameme ka Mutongwe TV na wewe ndi weta Mutongwe FM. Mutongwe FM yevoye kiseveni ni kameme kena mii thandatu kuma 5 ina mbovika thandatu 5 kuma kambia ngalekosea kitwini yana imwe na 3 katono 3 FM ngalekosea MAKUENI yana imwe na ile kana yana na katono ile 100.2 ngalekosea kuya voyita itataveta kiswani ethio kwale ngalekosea onde mtu hapa ni 102.9 esu ni Mutongwe FM na ngaleko ya mutandao ni www.mutongwefm.co.ke na inde yu tumatumani waku kana ikulio yulo nene no twende na kunena nisia kwesela ile itatuke nda imwe tano namba tumani mukuviva tende vi na ndini wa mitandao Facebook Mutongwe TV, Mutongwe FM, Erastus Kithuku Anzomo na ndini wa YouTube tu live ni Mutongwe TV Stock FM official. Vikia na kushare wesaidi andu wengi ni maviki. Watuende na kuena nesi ya mondola medito makitika chumani ki siasa Mithenya miongo monza na umwe etiede nigenda to the Ileveni na oingi kwena mauvoka na ndongo ya waipa Kalonzo Musyoka. Nifatoni kaka siokethia azimio na ange mayasi aye aendete nginya Ileveni woni waku toyo museisia toyo mukamba toyo mukoni wakula ni wiva pikia na kuwete ni ngusoma karibu wingi atongoi na ndio mukuona kibila kila kiva cha kana ni twabeta nondo masabu mabika mheshimiwa James Kimandhi MBALUKA mkwatani wa chama cha UDA kaunti ya MAKUENI muteti wa kibila cha uyumbela Kibwezi West na chama cha UDA ndana afika kwao ndoma UDA tuamina kivindi kana kwambia uyu tafadhali wetu tumaendo kangulie nikindana ete mundu wa UDA nondo MBALUKA ise nokuka na ndanoka ni ndukumie huyola wakwa ni tonya na indi ndani ete waivika halama vikiena no na ni muvya muno kondo wa kumia nisia naito masani wasu na nondo wakuka nondo veo vina vya meta wana mayoka indi nenyu ni muvadie mwanya wenyu ndio wasa for granted bwana Ngunga ndiambia naku mheshimiwa Raila Kabinda Karona atangasa Martha Karua kwithiwa running mate wake nikindo bekindo chekikie na ando maze kioneka atangasa ma minister na ndana mboza serikali na ndo ingi metha mayokolia ikwa ni kwa wishiwa no kwa serikali kanava ili hata abikiana kutangasa ma minister atangasa mundu yo paranya governor wa Kakamega kwithiwa no kakwati ya mwanya wake na kana finance atangasa sasa ni jo kwithiwa kakwati ya mwanya wa maundu maitheka atangasa mheshimiwa Munya ulani we minister wa uimi uyu akaendea na keu nange ingi matangazo na ikule yoka bwana Ngunga nondo wendeni wakaambia azimio we chamani cha ODM ikule yoka kindu kiu kinaye kisio cha kwamba kutangasa mata na mbosa serikali nondo kuyamwa makwitho mayasi yei ethanganya ni manengiwe na itu kwangelekanywa akisi mayasi ambaye yitu nayo tunengiwe chao theni wa azimio nondo wasicha mwanyola matianyu kwati itwe kwati chief cabinet secretary kwao yu mwanyo sio nanengwe mheshimiwa Kalonzo usaithia kindu kiu nitaketi kinene na ndo mambia kwa zamani hivi amwene mananengwe na itomena nengwe kina ikizio kutangasa ma minister na serikali mayasa osa wakizia kwanza hizo ndo kizisia kiitwa kikisio lakini wakizisia objectively kila dailo na inachomutweni kina ikisio onawazia the previous day la Ruto unatangaza serikali yake ya running mate wake ka deputy president wake unatangazia nukudha na mwana wa chief minister unatangazia nukudha na chief minister na president kwa una wako kangali kwenge yitu kutangaza kana oparanya na waisi kama kuna bino strategy kila mtu ana strategy yake ni kana nundu Raila umundu Ruto nuna ndio noza munge anoza mundu Musalia Mudavadi no bakatu appease the Luhya community na nundu nake baya nake mundu uda na wala wita asa normal paya Mombasa no bakatu appease the coastal region now of course back kitu especially back kitu nundu Kalonzo ni unaoni get adwangi baroni Kalonzo tunadhulumiwa adhulumela na hivyo ni kutuka Kalonzo ni one most qualified kutuka deputy president wa Ndenu kulingana na ujuzi ule na uo na miaka na kila kitu ndio wikite na candidate ya Kalonzo ya kwenda deputy president by more than question kana ndio most suitable na bwi watu katuka na Kalonzo na ilo thika katika kuingia interview ya yono mwende kwa interview weki na waendie pa tunda dana ile kwa kitu rujake tu lakini ndo onailo na godo mi interview ndio no kiana tu the interview ni kanya tu we had a discussion we had a chat which was very good kwa huko maoni mako na sisi niona strategy ya Raila tinduku na again
na nikindu ndendo tumia muno tuendembe katika siasa ukaizia adolama nazo katika the big 5 regions big 5 ila imata katika siasa ukaizia munya anozo kuma Mount Kenya SKM ozalo Western jo ozo kuma Mombasa Oparanyo ozo kuma Jaune kuma Western jo kwa hiyo naye katika kwa peace wizara kala mwana peace na naona kike ndukizio plus na counter okela route one kite oza madhakarwa oza kumaanisha azimio ye copy paste kila Kenya copy paste kila mtu tuna copy paste kaka tuna copy paste tunazi mundu berani mimi tunazi kibeti ziti copy paste lakini waza munoke kunondo na Kenya kanza mama neke ona maanzo awete bamwe iwambe azia munote zize kemane ndakafa uko utike ndio copy paste tuni kindu ki obvious no numbers don't lie numbers ile ziba Mount Kenya 6 million votes ziti ndio lie lazima compare na region ile ingi ndikangu tabia na nendo right watu azia yo mwiko na nyina izi bana azia uloke ndo zumbe kande nukathi kwa mwiko yo nundu numbers don't lie pai mundu zumbe kate na kule mwiko yo kwa kila railo neki kwa maoni mapa na waizia ndene na tulie akidia na kaulo na mwingu neza kwa bobo pedha ka satanity ndeta manzo kwa ziba kazi hii raile da mundu ondo wake wili na ndozi wake wili namba 1 kwa kwenye ni wana strategy kwa sababu mundu strategic kala atakala una kunyeka kala atakala unonya kunaka wazamadha karua na kao kwigia ume hapa kuni kala atakana kunyona kali kana ndhi akilia na ndio them na confidence the rating yake 39%. Okay, yes kwati abungonga kiu umya ki mwate wa chama cha ODM na Azimio hindi naenda kwewa kiutaalamu kimaanisha yes FM kiba kiuja Raila kwa sama minister kwa sababu minister na doa zote serikali na imbalance na plus bag ngendo toke na wiki tunamwekio kila kingwelo ngana kindu kiki zosa mundu tunamwekio tena confidence kwa zino nzemu ya kwa mwekio na emosi kwa zia kala munene wanaenda bazia na manzo no wagine nazia tuisioka no mbaga twethe tukirana which means be kusioka tio be kusioka kwipo manzo no kwa tunamwekio kana kwa bayadhi kwa mtu na mwekeo kana itwa za jamaa ndo mwali mwanzo vile tikiti taenda tena na candidate kwa bado mwana mtu na kubereza zuna mwekeo kana itwa za serikali na ndicho tunaambia panga serikali atene jitu tene tuina shaka kwa mtu na confidence serikali jitu yes yue undwambe bayundu muno ubatite mundu ukumanga usumbe kwika ondo tosu mheshimiwa Raila Odinga onekie no tosu mheshimiwa Ruto onekie ona kutwika muthenya ucio naye wa kueta running mate mwati wake peke ndu wengi sio kake kika wakita wa regional balance yu waize mheshimiwa Raila Odinga ni wa ngaleko ya yulu ni woza mheshimiwa Martha Karua nake ni wa Kenya bakati yu Kenya yu nene nange kwiba na yubeka wata nuzia asia ela enda wati nuzia asia mbaila nene ukasisia hii sione kana withia na itabia kana ne obona ni totho ngatia nina ile kusiatha kinu yu nebo wonie mheshimiwa Odinga no kwenda withia ni watabia hasa baya kwa Mudavadi ni watabia numa Mudavadi kana no kumenda na nebo wonia nenga ne ibela ilebo asia hii ngamunenga ibela ile yu ibela izu ninzia ya kumata pia tena kumea ati kwanza ine mulilikene na endelea ina kuungwate ondo muungwate hiyo na nengane kibela king cost yu unduzu wonde ni wa nilita wa strategy na ni wonete twasie asa 2007 mheshimiwa Raila Odinga bega ndo asebise cheta wa Pentagon no yeye na ebinda ya NASA na before NASA kwa code peki ndukingi wase obetie cha kwete andu makuma sehemu sike baba bandu bamwe yue katika kumanda wati peki ndukimwe Kenya twekie na nikitona izo kuthela kana ikandea kita wa kingpins yani wenda wati wandu fulani wenda wati wa sehemu fulani no eleka la wizikana sehemu yesu zi mundu zithukiria cia munango na yuni jo kuona mu mheshimiwa MAAZO na nimesi kana alame kwenda muno kula ya mukamba no mubaka muno maka yumanda mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka namo nimo kuona yuma omete mayazia nikana mukwate kule no
na itupe ndungite kwenda well you kiume kite ndukoneta kithuku nundu mweso nikitona kwetwa matunda twendekere matunda yukila cha maile kwetwa mathike zabu ya jomo na ndo matabio thene meke zabu ya jomo no nikana mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka gathani batoneka ndatabwo mubaka mweso aende kuunga meweka nundu ibinda yukite akethwa onake athenda manthe atetiano angi ukona anome ya Martha Karua anome ya Gideon Moi anome ya yu ikulu nati though ila twakwita uka kuungama na itu na kuwekiata ni matonyo ibinda ina moko moya hii na gwila twakwita uka na itu na kundwa ya unje na itu litona kulea kuungama naku ate onundu nese kana ateti na kiupeke ndukuma mheshimiwa Manzo abata abata muno mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ni muteti wina utuweka mwingi muno wa maundu moteti na zindu ilo kuona aziamwa na nune na ukua yaje nune na tongo yengi muno mama kanisa azenwe za ma surprise ni utengeneza surprise ya kila mtu no tia yu alame kuona nipo uyu na azia alame ba maisisia atongo ya maitumea atatu tamama na Kalonzo meoka maile kudhani akili ba atongo ya no maitumea atatu manene kwanza Mungu yeye maweta woni wo metha maiweta woni wo na aza masiaitie undu chama cha Wiper kitono sio bana lakini mwezo mheshimiwa Kalonzo Musyoka alika kindu kilo kuona hii consult yu kilabana alika kindu kilo kuona atajele kwa kiki sio ona nutona kuamwa Musyoka azimio na kama Musyoka azimio ndetha imini no leile kwa kondu mheshimiwa Manzo meomoya na nye kwa wani wako ta mutaalamu nundu no ngukete ya mheshimiwa Manzo na ngazwa ngekete ya mheshimiwa Mutula ngakete ya mheshimiwa kiyo neona maunje peki ndume kwenda muno withie mateneza kwithwa nimaziete kalazimio nimake kwataneza na yu ethani cho kiuma ati yena ni matongo kwata nyewoni wako ata mutaalamu mati ya kwa bina na mami no kikwata maikomoka inde moke meka leba azimio nika na yu marale andumo nundu pesi ndubigezi kwendeka uteti wa thela ta ayumbe ni kwatia twage nene ya muno ayumbe nimekwenda Kalonzo mheshimiwa Kalonzo muno kwenda ayumbe muno na nuzio gethia ni wakwatania nika na wethia yu ukwasizia na pe musie ise na ingulia ayimbe ni kuli manzo kana no mukweto shughulikia maundu masongo nundu numo kuoneka hivi isumbuwa muno ingi yu nitu kwenda mheshimiwa Kalonzo Musyoka withia no athengenia na andu alagi na muine na manzo mwazi ati ibe laila sia mukamba wa ilone watachucha Mombasa andu alange mapeto mukamba la wita wasongo au ngameba yu weta alamongamite na alamesi amani sia azimio bangala kanyo ODM alamesi amalesi sia chachi na jogi itona kachu kungaza geto chachi itona kachu no just a minute nikana with ati you mwisho you tika hazia hii mheshimiwa Kalonzo aendeweka with ya saa ile twaze tukomani tukune campaign niwezie kuno campaign yake weka na ozi aneongale kwa yenge azimio ni kwatanite campaign ya mundu wayo yuma kabanga ukunena mheshimiwa Ngunga ondo ndo manena amakazi ati nundu akitumi fulani ninyo ilobyo na mageti ni manengo shirete muno makazia noni maete ngati ya mazoka mekalanga maete ngati mazoka mekalanga maete kalogi kati mabeti ndo ya mundu muthuku yu unena ni ozuona uthi kwa nuto no kwikwa makazi ati tiunga bele bandu fulani yu ni pongwasia nitukwenda mabiga bandu pasio within matono thengene anazi nikana matumeke ikundi kukuna campaign sia na kukwata mangavana na mazeneta na ma-MP nundu chama nacho kiza kwithake yakwa ni ma-MP na mendeka moka meya ingi makethwa mateno usinda ni usumu byuko yangu aya babere kudo iwana ni ya mheshimiwa Manzo uliza mheshimiwa Manzo if SKM refuses to join Azimio and then on 4th apigwe knockout na Azimio Kalonzo atafanya nini? Can't run for presidency anymore. Na hii issue ya Wiper kuingia Azimio, the party is in Azimio. Kalonzo is using the party to run for presidency. As the Azimio Council okayed Wiper to exit, cause surely Wiper can't move away from a Biden coalition deal. Na Muthia, did SKM meet Uhuru in London? Ni cards gani Wiper wamepeana kwa Raila? Wanataka nini aswa? Cause running mate haiko tena. Mheshimiwa wewe na ndikusia
Mbeki ucha London ni zile mana ku na tunai katika national prayer breakfast Mheshimiwa President Uhuru kambe na prayer breakfast ni kuvangiza prayer breakfast binda siasa kwa bina kawaida itwa ndike tukiendo acha utongo wa Kenya ukwatewe ni parliament na judiciary na president kunenga nende ya Kenya kula kwingai kwa siandeji tu munene wayo kana tongoewe ni ngai mumbi wetu nanthi na yu pesi ya zambinge ilika ilao unabazala ma speaker zitu nasi wa mabanga na Mheshimiwa Ruto na ke President Uhuru anekala na Chief Justice na anekala na Attorney General ngena wewe ya maime sana mu lakini wewe tukeziondo atabania nundu na mandi atabania sio muno Bishop Mweheria no sio tukiya muno ndi ya Kenya twamanda mutabania ula unga MSK sapit na ge point kale muno twamanda Muislamu twamanda wa AENI na twamanda wa Seventh Day Adventist and twamanda wa Pentecostal ndi sionde wewe ya sibo na kila mundu ananena kielelo kina transition twithamizi ata na yu nataka mwizo Mheshimiwa Ruto none ye Uhuru nenda kuishi nesa katika retirement nake President Uhuru amwe na kugendwa na kwa ku retirement nitaela saulo ya ni Samueli ngaungulia magulio onu kugendwa na kwa ku na wasije kiunenda kuya kana serikali ndi determined muno kusumbikithia honorable Raila Odinga na kiuni nese nundu bage tuketa deep state na yu omunde yulwanthi deep state ni wete mosumbi 99% mandunia kuma Uganda va weta no nenda na Rwanda ukethukizia ndo Rwanda kwetwe kwa wangawa president ona mumbunge ndo zaiwe iwetwa pandu timuno kwa wasichakila kende Kenya no twise kana Raila Odinga no asumbika na wasisia kila tu ukulia ithia na kila kana tumia tu amba kuipanga niwe sine sayu Mheshimiwa Martha Karua kaunga mosumbe na aunga mosumbe yes aunga mosumbe ngaliko ya central ke mani kika maingi chonde that is undo kika kitiba kizi kwa Martha Karua kune Martha Karua ko oinde nacho nikini muno gela inacho nacho ona kendo lakini nikini lakini undu siasa yenda kuna nda kwa saidia society ebinda yukite na kila tu kwenda kina pata tunaweza zonge kule ana ukulia kule specific muzonge ikule wakule kalonzo leo sio kazimio na matukano ana mwi wathanda tu baniwa kukomana na IBC leo mupetu kedia nicho kika IBC ni mupetu kedisia verification ikenda agenda ayene mbike tayari nundu alame MBALUKA ni disqualify we ko no wapetu kedia twase no wapetu kedia na bado ya azimio ni mwegesa hii mimi na wapetu kedia niwese ndoto sia azimio nune na nia wende kitu kile ndo kwata ni azimio ni kila kitawa utmost good faith wendo museo usute papa azimio na dada kwa sia ekatani sia neme yao mno ko izi tutandikana na Raila Odinga na kale akweka kwa nijo na bana wewe ngoja nijo wewe ungabeluka mkule kule kwenda hata na kulia article 38 is article kare chapter 38 article 38 the laws of this country nikana chapter kina political rights bigemo tiwonenge na tu chapter juti jogwa ndo tumia kumya waipa chao azimioni tiwonenge we na jimanzo wati ndia twete tukwete mundu cha mama okandumela wati na katika chama makima kwete mwano menda megwane tiwonenge wiwa no ute katika article 38 ojowo ouwa no ajo wa mezani jui ilo tu ya kaume iwanda juju mage wambia tubika Tuesday 00 munaba kaneza tuandika ngapeka tuandika na tuwane na tuka kuna kula matuko na mwe matuko kenda mwe bandana Raila ngaruka ndo waje noroka ndo mwe wagana mwe ndo kwitu agreement ndo kwitu mukae laba ndo tu kana munda da mega agreement maanzo ndio kwa siati katika kitu kilati
kikuli kila tekete na nenge titita na ndo masimio na mwana mako weke jubu na yuko ndo akandika masongia ndo uamuzi ni wandu watatu pe president Uhuru Kenyatta Raila Odinga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka la meka la za ingi kundi ndo ako la meka la za ingi kundi bika kundi ndo maana ya kila akili ni kwa lakini joki kule kila tekete ngimakwete nesa nenda kwa na be deja muno na rasta kikuli ona tenola munene muno ngoja tenola munene muno likipila keja songo Mombasa nicho kietete thina icio na ndeto icio thina nakika minazoni nakika na nundu nati gavana songo egiwa makwani kila vandu na makwani monthe mambita kuungamia makazi IBC do not clear him na yuni ma tutupiye bantu twaza combine manundu the mwa yeke wa Eldoret zingi kitimo zingi Mombasa we daiwe tuzembie ku we mina olinde imayingi budu kilaba yutwaza kwasi na nuzo wanana na mazimio mesa na nyi Mheshimiwa Kalonzo akana songo nundu mwarabu ono kwenda kivila lakini ukweli wako pa ya ground ne babu onaenda Mheshimiwa Raila naiko ana akilazima kudwa ngaba na no maewa songo na kwa songo ndebo umba no nizo pesa kutwika songo ni eto umba no apika kwa kimangwa ama pia na ndo make maume gwe mono kwa uti no la munene ona tukamba omina kicha songo onakeo Mheshimiwa Raila Odinga akaza kiuno yakana nacho kithiundu cha ine okay wethe ayi maundu aingi ele sindu bingi ni cia meanjala hizi nundu na hata mungamba te ambao benwa kila kitu ukethe ayi tena ngamba na tina chao Mheshimiwa Songo tamundu afuasi mainyiba milioni umwe mamba icio thezi ya Kenya kwa ukekata lekizie Songo tena akathika kwa Kenya kwanza hai no kwenda mtu mingi ona hilo vitenda teke na kila kwenda weterasa kikuli kiwa mtu mei weta ndio kiona ndenja kina ndenja kana kikuli no no kikuniuka kikwatia uka chambandi tio au mama kaikwa uda kukikuli kime utakikuta bake kwatiwe neza kiziaitwe neza ndu kikwatwa yu mundu baba ndo mombia mabako ngonga ila kuna nzoni naambia ngonga beta ngonga tu yuda tuonenge ni wangewezi kwa baba kwa balance hizo yatumia zime atatu onaniona ni mailongela makatwika andu mwanza ndo kwenda wisdom okay ndo enemy ula witu idio ndekateka abantu ile ba na pe ndo kunaka ndo tuizi balance ya watu ando ndo makazema makati nemba ko correct ti atu ile ende bainyo ithionde ni MAAZO inagwa ni kwatia kana walikile we analyst ndu wa maoni maene maoni jomboka ko TV ithionde mina nenda kule mpunga kule ndo FM kindu kicha songo nicho kimwe kietete ndeto ulu vije takamba tayambaye tikela yute bano kila kindu uthiwe wekane la kebela kiteka katika katiba ikula ithele aya sindu cio cia thani tonda ma minister ukwiwa the la Ministry of Finance inanangiwa paranya waya ukuru ya tani ata namba icio ndaila nini inewie moyo muno mu Masai atukarani meitwa Kalonzo mana icio ukwa titi wa bane mbai nene na katika kula milioni 16 cia Kenya cia Central no milioni 6 kumani cia baina ingizio cia Kenya ikombana ni wede milioni 10 kwa nomba ka ukethia esabu hizi na kawa na ende waambia utala tusitu tatu aliku serikali ona ndo namba za umeseuda kuke uwe wona kineke zio na ndo twa minister veti parliament akabaluka parliament ngweye ju umuntu weka mapi ya Kenya uta niwe kenda na mbunge ingi kudwa jana ndo Raila ni wasumbeka na ni waate uparanya na ni ware wanandu ma uta la me parliament ni wenuka yuko ndo nzebena ni wewe ni kalata kani komu muno na nenge akakwenda kwanga ikwekeke aite muzumbelo kwete ende nyane ona twendete andisheke nondo zindu zio ndo na ichi vumini sa izo zio bangiro ikapitu kilapa enda uda niyo na mbunge ingi kwa kicha anzimio cha ukaunga myando na maazimio no mwa uda kina ndenja ndogo ko predict UDA ni akeda na ayumbe ingi kufikia hapa huyu nondo tiwe ne Tanzania nondo tiwe amundu ndo na tutethia Mombasa nitwenda umuvena kibila changa bana kwa huwa mvana wa mvana kibila kitona ule kwa ODM gaiwa uda Bwana Ngunga peke nukina nene ni Mheshimiwa Mboi ula ni organizing secretary wa chama cha Wiper na ni muyumbe wa kadhiani sekana meona option nyingi ya kupitia katikati
kiu icho sata kiu zuninzi yanzio ya kwazekana no mezi aye badizito agyo metumia muno nundu nice ibinda post election violence ni badizito yokete bida 2007 nundu na ela Kalonzo hizi nitapita katikati yao na kwa bahati mbaya alipokati huo na waka maungana na Kibaki atuka vice president itu ikayamine yao kwa at this point kama nabii yu mundo Kalonzo akaunga mabaya pindoni Ileveni kupita katikati yao no possibility yopo chionenge nundu katika mwe wa Kenya no 50+1 cho 50+1 kwa ndungu peke selikenge na Kalonzo akapete 1 akapete 1 yagetha no ujuzi opete 1 ninge tu run off chionenge ndio ngwadi na zawe kwa uki uno possibility lakini wewe ndio muno na tuyumienda Kenya ndio kero ni wishu tena run off kila kizo katwe na straight elections na straight elections yokata Kalonzo akalika mulengo azimio tukaform serikali metuki na ndakaita ikule hii ila ndugu sinzile toka dagi kwa kana jamba yema ila jamba ila jamba ndo mungu zaidi ndo muyambiro na kukua no thina aite ikule ondelu igatu kala tu discuss kila mtu cho win-win labda ni win-win yes muyazero lwake cha katikati kiuja katikati yuta mutaalamu nendo waipa mazi no option pia option nendo kwa MAAZO kweteka nendo kwa TT option nzeo muno ni wese yu ukezo sije kule zu yangilile na Mwanza na uzizi okethea o ukwa mheshimiwa Ngunga yazia yu sindu ileto na kwete saa isu kwete okunu ni wese ene ndimenda ama komba ukethea oibinda yugitobika nimenda ukethea patoneka maika surprise wa muno yu kulia ene ndi onandwala ugwa mate UDA ona make wa azimio ni to no sinda wewe you know wewe maigwe ni thete kazinda lakini no meyumba ni tio kama kule magwe no meyumba ni tie kazinda magetekela onala me azimio kama kule yo nukumukona ngalikwe Kenya kwanza izinda magwe ndizo zinda ntakwa naze Kenya kwanza zinda lakini akili ni kuona meyumba ni tiati kazinda tu ndo ndinde kazinda tu obaganya baiba you undu no peke nukweka waba saa isu sia ekula zende na peke ndo cheki wo saa isu kula yaendete whether ondu namba cia na ondu mazao mekona kama ilie nimoka mabendo kama tuke na yuwe the ondu zine watia yani ni watia makulyo bana na ondu zutia makulyo ni ngweta ethi na katika usakwani yuko unibenda ugethia ote na ondu batoneka yugwewa ona tongo ima waipa mayizu po mutongo iwo maimu yai kela no batoneka uko azimio yani menda within mombania andu mo akili tene mama mekana ni etha no sindi no tona kwetha wi usindi waguo aya na ugethia ni mambia kwisilia kana baiba andu bange maile kwetha mayumba ni kuthi maile kuyumba nya kwikala pau alama ati ye mheshimiwa Kalonzo amzioka mawaipa aya kana ndo tusome aya kamwe nenda tutuminukilia ni weze no tuthi wazimio ndo ibaluka kana ndo kathi UDA kwangela ndo ibaluka lakini tuungamite vile waumie la wana we maanza weka msujo andwele na katika haya umwende meta za serikali wewe hapa hii mundu sio vya serikali mutambeta ikalanthi na wewe wikita kuwane wanaka nundu lo noenda uzo vya serikali nunu enda ukunenga kiloenda unaenda wenda 50% ku option yeze yenyu nenzeo ino nzeo oyaziu kutabia kila kule ke napata muno aya kete some motomadi tuiwe na wazi zeze miazana na tumine ineza asita kwata era sasa watching from Lusaka, Zambia kula niendie kwa forum ya PWS African Summit tabia ndongo isu kana the constitution of Kenya no supreme law of the country and any other law contradicting the constitution is null and void. Therefore katiba kiasi kila mundu ena freedom ya kuangalia kisiasa kwa umwe ya wandeni wa agreement ya azimio ndwesa kwetha otonya kusapas ni kwati wenda kwa aziu katiba kwa it null and void. Kalonzo na Wiper no aume azimio end time enda Moses Kilonzo chairman persons with disabilities Lower Eastern no mulikana Asia
Ku ni mwere kana nacho. Ni mwere kana nacho. Ona kwa kila ona ndio ngelo uno kwazi yeye. Ona zindu mwe zia zoning. Zoning ni deny mundu right yake ya kuungama. Wenenge. Na ile kula na mbeje kula mundu akwambia ati step aside. Ejo kirudia negotiating. Negotiation la ile papa ni udhikulane. Haya. Ivigeziende. Ino ni YouTube ni Mutongo TV Stroke FM official. Eta wa Cecilia Giema. ODM is very much scared of Sonko. Yes. Ken Jose kana Jose. Asiai ataalamu asu una maikwe ile wamenene azimio na mmeita ataalamu kwa asi akamba tu na tie loka ndio kwelewa kana Jose ende woni wagu nenge to yasiata usini manzo ati manzo kana ma feelings okay manzo is very sober, trust Raila at your own peril. Exactly as you Cecilia Giema. Kwa hivyo okay, Patrick Musembi ningosoma utamani wangu ndo andikite na ndio unenea. Kwa hivyo Mutongoi is enemy of UDA. My friend, let me tell you Mutongoi is not enemy of any political party or any aspirant. Tueta atongoi onde na tueta Mutongoi makuka tuisomo lazimetia okay. Neither a friend. No waizi wenzea kwa enemy na my friend. Yes, so we are tuita na enemy kana friend. Kwa azeza tafadhali mwetu mama utumani yamwe ni sawa ni wa kila mundu indi nenginyanga othesia na ugeza kazeka naye Mutongo TV chao aje baigero cha mudembo. Post eta no ni na tuyana. Yes. Post tuyatano. Yuko uwe alama ameleba. No, chumbi. Na tuenda teka itano enda. Ni alama kwa zimu abikaba ati itoti. Abo zimu yuko ngati itoti na abo zimu buza. Kuna tenda with ye ba imundu. No tenda othesia. In fact no bakatu katabia atangazaja umundu utugete twina stimu ndu tuzipe mundu wa UDA na strong candidate. Nela wa mauka ndio tu disappointed muno twenda kukwata insight ya UDA which we are missing. So twithana nyanya nange MBALUKA no ukaba no ukite sabale kauta ne kwatia twina manyake tumi nondo mheshimiwa MBALUKA ona kusema kwenye ndana ndabia ni kitumi chao leo bika nondo embete no kubika mono no mumela so ndiye siku wala muwazekana lakini moti yokangi anoma UDA yokangi kuma shabiki chama cha UDA tafadhali nyevumo yesondo la muti kana kutuna muti kameme kama Mutongo TV tunaingaye kila muteti ovasio na mwana wa kukavande ni wa kilungu kino na kutweta Mutongo ya movika tuende na kilungu ndo vailie people's president ni Ruto wait time will tell akamba twasiokazi mio no mana tukavaloka kwacha just as ndova na ile kanini mbombanise simu 5 ngwa sasa simu 5 Peter Wambua ODM anaogopa Sonko Steven Isika Ruto akaveta kwacha tene UDA tawe usio tawapita Mwangi mahukumu tabia aume asu tuivamwe kabisa akamba tuthimbe ende movia muno producer mahukumu usio producer wa Mbathi sionde pele mwana usio producer wa Mbathi sionde sia gospel na swing Raila ni dash cause honest man musioka okay Ruto no kasinda tifa post nisia ubongo Bernard Mwaka ende Simoni Zungu wazia mbeo kunwa nende ekyo kuna na mbele ngimwese ya reception ngwe wasikuya kone yela namba yevakioni tafadhali hedani wo konezo kone la yevakioni nikenda no sesimu nizoma motomani 5 no sesimu izumo kona yo ona waipa masio kazi mio kura ni kwa Ruto Benedetta Mweni woni wake Ezro ni kioko yasia Kalonzo ni wendeleva wangali esu eta wa waipa nanye ndi support Raila apate Kalonzo mutito kalikuwa MCA okay nake it's Madam Ngilo okay suwa umwe nondo okay Peter Mulei asema Madam Ngilo charity mheshimiwa wake tui afike kuombeni Modis Mwendwa asema UDA ndani na nithinka hater asema before IBC official campaign timelines ratings are Raila Odinga 39 William Ruto 34 Kalonzo Tosha 20% and rest 7% what next after the all IBC timelines compliant candidates led by SKM start campaigns ozio wana Kalonzo no ronya whether ayambata muno John Kingoya say UDA Mary Motio say UDA Tosha but Patrick Musembi the comment was based on NGUNGA comments of enemies not invite. Okay
I'm sorry. Lakini waite Mutongo ye. Peter Wambua. Ngunga wewe pole. The commoner nimeenda apologize. Pole. Naacha pole. UDA tosha Wambua Mwatu. Okay, ni sawa sawa. Kanini tuwaze simu tu? Tuwaze simu 5 tafadhali kwa metuge. Wambe no. Hello Mutongo. Mutongo. Tuenena nao. Augasta Kiringi. Ongelanga wasia? Naongelanga. Weka kuelekeza TV ni. Anajisikiza. Nengonge. Hello Mutongo. Hello. Tuenena nao. Tuenena na Peter Mutoa kuma Kagio. Peter Mutoa karibu. Asante. Yule. Nye Tanimu Kamba. Usinuwa. Aya. Siasa sinda nanditi muno. Na ndio yevukeza TV ni tafadhali, Siasa sinda nanditi muno. Na nyoka woni wako niona mheshimiwa Kalonzo athingine Ileveni. Na another alternative. Iko mwanzo ningo mutongia mubya muno na aende na ukwati yabo. Aya, asante. Okay, thank you. Aya, tose ongeka nini? Tose 5 yake ile niao. Hello Mutongo. Hello. Hello Mutongo. Tuenena nao. Racha je winena njoni mwaka kuma katangine tala. Karibu, umeanza hata. Ikuyali. Njoni mwaka ni kuya Atongo yazima ituma akamba Makalilikana undu mukamba woze na tinacheba ngimono waite kuma mebuni ya Kenya. Taitweni atongo yasunundu kitumi. Andwachu ila matutongo ila mokie kwa dwa waipa niyo kwenda ukika niyo kutongo chokamba. Atongo yo ndala maiku ndia Kenya ngonze mazirundu. Walikana mungele cha juma ba atiye mungereza juma atiye Kuvika wambe ai mukamba TJ kitili mwendwani wewe wambe pati we andu malumiti woka kula kwima yeshi akaba malumiti mayeshi nesa ndolo mulinge na langi na langi makwete waenda kila bandu bonze wezi ya mukamba pisani ya uji wa Kenya lakini yule taite tu tukio tu na ula muka wo deputy TJ na kema kweto kumukita aume walilia mugamba wambe kuenoleza kima cha Mount Kenya pate mundu kilisa ona kiba kumuno ya kaba na ntongo yasiwa na mebu asita zima waiba mezi madwai kimuno nundu ona kimako kinge mugamba de bantu kumira mebu ni ya Kenya tawazali metiye muno walila yungilo na Kalonzo maumete buwe mweta migwe meyambitwe mwe akitui maliwana wakaba amasaku mutua na mulama na maliwana walila kila moja na nikyao ate anwandi simatona kukumi wakingole makoko kila kingole jaika kama tene mgala maiwanisi kana mama nzuri mekwa makowe nimo kubiti muno mukamba kwa amebu yake bija nati jaiteju diba na ikamukila ba okay aya we aya usini woni wa mwithukesia na musiaisia tose wange wakatatu hello Mutongo hello ndeo nena usu nengonge usunde onena wako nasi munena hello Mutongo hello sir yitwenena nao nana pia tunakuma gereva ongelanga wasema nini yime kwa yenga kwa diwani akalometa kezozo kazi niyo takazi okay nondu kibuli kila Kalonzo wao ni ila ni ya ona vinda ila wa vice president la ile prime minister damu nenga enda ya ogla ka yo ile dodo jamu tumbituni ke bodia ila ma tembe ay manda na tambua Kalonzo indi ya manzo za ingi maga otinda maidinye ya Kalonzo kondo kwa nondo ebyo tena kwa wana kama kamwande vezi kutembea weka
akwate kilono kwata ana mukamba yetari yake uki asante na hicho konda vizengunga ate weju akwete tukavya kindu kikwetu azimio na wetu kizia kambala moko na sibugwe inge 80% menena UDA weno wamukana kazini jage vya UDA iweta ata kamba meweta na beba kinda diga neno noweza ile yako zongea ikitumia ndani leo kavya kindo wene no kigo na kigo asante ito kya banzo move anono manzo no nena ulo mino kilela ina kazi kila kibo tanije chango haya akatoa siongea tafadhali haya onge hello mutongoi tose onge twiwe wasia wake hello kumbia siasa kumbia siasa kalifu wita wata ni ndo chao yete woni wau kana ikolyo yue ene rero lizenga muno no ni Vietnam ina wara ila ndia ya mutongo yuswa MAAZO hivyo hamwe unambweka bweka hivi nafanya nini mimi ndani amewaambia nataka kuungwa mkono na nyinyi hizi ndio tatiango aje ngengilo na kama mvunji Nemuna ya haya Nairobi ilikuwa na mwenda wazimu mwingine mwaka ndio mudongo yumo ulo ungabeta Mombasa na zaazio nda mugamba mu tubyenga wasiasi niyo wasio yes ni right yes munduzu na kibute kia no ndio man zikana muka kwa serikali nake okay ya wonoka mwe ko ndo nupenda ya keli ila munduzu mwe kwa serikali nake na mwibanga mwandika ni the coalition ukananga na mundu anu na ileo nuba na imwe anuvi nemunuvi ngajana wa chama cha vyo kayungule ntizo mungule akafutu mea Don't want me to get to the Musumbe. There is no way with a way on like Niraya and give answer. Aya. Or no game border and number MP, no, Zenki. Okay. Well, there's no way back. I'm betting Laila. We'll see Anangu and okay. Choose the jackies of women that can get it. Asante na inde nondo wa masaa nenda tupiche bau kanini tupiche simu bau ni soma otomani umwe woka Boniface Motwi wangata rongai ward Kajiado MCA aspirant idita wiper members tuinesa kumanya tuelika mulengo ni weva nikana tukone campaign siro nesa kule MAAZO kana about 10 posters tuika ata nondo evinda niendete tumia madhango mena azimio hii kana wiper pekee fafanua ozuni MCA aspirant wa chama cha wiper na nondo wa masaa mheshimiwa MAAZO ngatuambie na ku kwanda ya sungia kule zinda tike mwe na ndeto sia kusia mudia tomine keluka kana kilanya nekieta mundu ni kumia posa sia wiper yoka ndina tumea izito azimio lakini nokwe wosu engaliko sia Kajiado eze ni wa wiper nondo wa baloi ni mu advice aende ondo naende ekyo sia azimio ekyo wiper po nondo kebela tindu to kwenda sinde ngaliko isu eno zini chakula kamba na ko zini chakula kuno kwa ndo onde ko ni muya ni ekie ena solution la sia mo bazi sawa na ndia seka na ni mupea muno ndo akipende ni neuga mawaidha ala ene ndimane na lo ngona za nenyuza jau ndiye nditunga madhangu ndina zaona mwanya ona niona kaindu kako yako ni nyuza au liquid katonda onongela o energy ukathe anzani hole kamwe na ndi ndongamenda kibira cha Senate MAKUENI ninengiwa clearance nituthiuka kila bandu MAKUENI twetetie kula na ninotani muno kukakomana na kamba MAKUENI nimetie kula na ndiasia ende onala agamba makundu kuonde wakomana mundu wa MAKUENI mboye kula na andu onde alamendu na ndo MAKUENI kana kunima kula MAKUENI na mboya kula na langi mambo yesie na ngayotutethia asante aya FM ni mubea azisia MAITU wetu kisia mundu wa kwetha timu pe undu matu kula na sia wa kula kwathana kibila tacha CS takibila cha speaker kindu jwe bandu ni nai wakatatu o wachuma kibetie na no na kithukumite no ni kithukumite be bandu ni nai ngaleko ya matu sehemu yesu niende tu na kalakala na nina neni ona ndu kuna makulia
kumwe kuendea ningi ndi muchanganuzi mwe kuendea na muonata na inewie andu aingi mubaka masinga mandapye kana nima mena na makula siasa ungavana na MP lakini wewe muno nenda ungavana mambia muno ningi ungavana no mijuke bila ukilage bwa mambia nitukwete mundu mwe weta wa itana suluku oko ina makule emukweta wa itaniki na imambia tikweta wa itanundu ai nutwa thete akatu ne speaker yuna manna kindu chuku atuikulia nundu ni lazima uine na kindu withene wakulia ati we andu mapana nundu ningwenda mangatiye mailonga tie niki na peke ndu kindu peke ni uye na ona nene na ene ndi ni uye kende neza na atetia no mekwetia ibela ni maile kutha maika kindu cha muthembosu na peke ndu kuneni wene mheshimiwa Martha wa Karua na undu muzie iche Mithenesu undu kunena aiti ati na ketha siasa cia Kenya ni bikaba ketha uteti wa Kenya no bikaba ukethia yu ethwa ni mheshimiwa MAAZO au njikibela kimwe na mheshimiwa wake bwana na nimeosina ketha ni batoneka mundu akathocia sera mheshimiwa MAAZO akajati nye MAAZO ngekona ni mweteki na yeye kana ngewa yakwaja nini sike bwana ndake ekona utikapika pau nundu andu asuli ndanenie na mona na makulia hii lo muteti uzu mwende yake mana nenda umaluka mana ndapi zindu ile mana ambi yati muteti uzu atwa 30 km cia lelu maana 3 cia lami na katwa thaki huku mabandu newe amatheta kangonde kiendete na kithimani yu wethuki cia andu asu peke nduke malikete akilini na makamanati peke ndu ta thitwe cha kibwauna yu ningukulia nundu yu nitwambeja campaign umundi ketha nipatoneka ateti mathosie kindu kila makeka na kindu juma keka nicho cha ilo maete ya enende muno nundu mwene ndi nukurizonate na muteti akambika kindu fulani na mwiso ngaya tunenga umwanongo akwithia na bai kumbini tukethia na ngaya mweke nesa twetha no neni museo na campaign ziambi ya tetha na Mungu asante mubea haya ngunga asante rastas na nditunge manzo mubea na nditunge wana FM mubea no chotwa that debate onzo na chotwa enjoy oneka kingi atwala nina mwana injina ndo ameba radio ni nawe ni mautumani ni ana andoe muno utumio zwe ngulio bo wa azimio na kwa nendo mwe azimio yembendeka bila na kwa ndimu kipese kadhi ya azimbo yacho rating zitu 39 isi uda 34 tio twende nolo kuni roto kama mubea na twende na onenda nya na chama ni twama thangu makwa kwa chetene saida ni thapa ya nita and mama bakwala mwetha bagwe moga mushuhudie ndine wa certificate ila yesothi parliament nundu nina mwikio kana ombaila mboyete na ubojula wakula mboyete na sindu chama evu kuwatile na thanite ile si possible oimwe anoma kambia ni andike ngandika nigana we make commitment tuikite kwa ultimo bea tuikomana na ngaye tutethia na twambia siasa omundi especially dinezi zikathuka muno after 60 ila ma president mendo renga mathangu twithana mura tuyendeneza ni thank you na ngaye twathimithio onde thank you very much thank you muno bwana Ngunga mheshimiwa MAAZO all the best ivyelelo mukwetia tumwende osio na hidi bwana FM kwa kawaida ni asante nondo wakoka kiuchaku na kiuchaku ano choto kwende aba hivi la tukweti thima tukokenda mwi wa nyanya na igodi wa weti ningeti asiaisi hapo na igodi wa weti mambe ngapi ka senator 2027 ngeita senator wa 10 senator wa 10 haya oze senator wa MAKUENI MP wa Mavoko governor wa Keu edi ane muvya muno no kuka edi bwana musese na kuni muvya no no sese ya kumenya twambie ngi yabika muthia twethe banake Daniel Kitonga MAAZO muyumbe wa MAKUENI bwana Anthony Ngunga eti kibila cha uyumbe Mavoko na ndi bwana FM mutaalamu wake maondo MUTETI tondo woni poster alamu woni poster twile na ke mheshimiwa James MBALUKA ndana vikia na Kuvika ndeni wa kuombea siasa anaende nitwa vikia na komina onesa kuketha ndi na somo tumani waku kana ne wewo vandu we wati nwa na nduna iwe wemwe yani ni pole muno maondo me ilio u tukakomana wachu mongi ukite ngai atwikia ye ndeni wa kuombea siasa twende na kunena maondo MUTETI na tafadhali weko na tweko na siasa you campaign siambie mozezia
isobia muno katumika nai ni ateti ukanengwe mbesa ulwenduthi ukimangangalia munana ukana ya opponent waku itina waziaza no miele itina waziaza tulike maundu na imeito ma kawaida nozu akimangi no woka abo ya monyo ku tafadhali tumiineza nenyu atongoi ekayita via ya kwenda tumia andu nai na indi atongoi muyatha na mawatho alamukeka na indi ketha uyu mutongoi ikueta mutongoi yakoko na sindu nai nito rastas ketho kuanzomo